filled be destroyed. Let 1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare. Let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something, if you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed in Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, Ahenkan Mpo, no ne dwen so de adwuma we bahari mpako ogitum Yankopon Islam sɛ nipa na. Baba no pe wakan sema man papa. Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi akyerɛ wo. Oboba manage ma ho fama sɛ and metimi nya because my try several times. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyame nhyira obi. Masa, we a great host party presenter you're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Transform
Abonyina so Minyamie One me hide me kwaji Hinanim na me hopopo You Jesus You Jesus As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you. Oh God, my soul thirsts for God, for the living God, because He lives. With all my doings, I'll remember what the Lord has done. But with God, all things are possible. I don't pay you with Jesus or Timu. Otimimo, yeah, with Jesus, Otimimo, Otimakumemu. Odimina besi Niati bia medin kunim. Hey, a prophecy. I should say, no, speak it into your life. Odimina besi Afimu Niati bia medin kunim. Oh, she say no. Otimimo, me with Jesus, Otimimo, Otimakumemu. Otimimo, me with Jesus, Otimimo, Otimakumemu. Hey. What's in my kumemu? Charge your spirit. Charge your spirit with the words of God. Charge your spirit. Jesus till move. Until we move. Jesus till move. Until we move. Failure has no room. Sickness has no room. Disgrace has no portion in your life because you were Jesus or two. Charge your spirit with the words of God. You were Jesus or TMU. I don't pay you with Jesus or TMU or the Embeko or the Embeba. Nyankupona or the Pia free and Fieno or TMU. He lives in us. He lives in us. He lives in you. Come on. Charge your spirit. Charge your spirit. Come and live in me. Oh God, I feel what's today. Me with Jesus, Otimimo, Otimakumemu, Otimimo.
Otimimo Anopei. We are speaking into our lives. Anopei Nkawanuntum. Yawo Jesus Otiemu. Enuntin konumudie na be yendia. He one more best say. He me cut us so one sisa na meboa. They will plan. They will orchestrate. But the good news is say their plans will be aborted. They will be put into shame. Yebedin konim. In the name of the Lord, he who died, we are talking about the living. Jesus. Otiemu. Enkonim die be yandia. Dia yade yansa be ka be yanhyira. Ena dai dia yade yansa be ka be yanhyira. Erade tiemu. Otiemu ntin konim die be yandia wate. Arope so we yare na wo da yare mpaso a. I want you to believe say Jesus tiwumu. Eni nti ayare sabe ya wo dia. One ti wahu. Bese pesa wo gidi say Jesus otiwumu. Eni nti yare ntimi ntina nipadua ni mu. Baby Yesu wo bia no ade bia ye bone ho tere no. Eno nti anopa yi yare ho be tere no. Sense Yesu abetena wo mu. Otiwumu. Upia free fia kwa abonte. We see Yesu tiwumu. And it's accident. It will never be your story. Accident. It will never be your portion. And we go as here. Or say me pie ye no makwa kopa mane. Me pie ye no makofa wo how be dia breme ho. Me say it will never be your story. San say Yesu tiwumu. Ewe kwa kubu edi wa journey ye da si nyame nhyira o. Yesu tiwumu. Repacho ene ye brother. The 14th day of June 2022. Ene yasinkonya a free sabre of him say non do ebebo for God and country. Anope yebesum. On behalf of the team, Udi AHENKAN93.3 Adwempa hini Kofi Mensah, Kobe K Kwame Asante, Billy Man. Yakin ho abom. For God and country. Ye jani nyina hye radensa. Sa omeye kese man. Na yintumi nsomo. Ye man Ghana no kware. Ekwan so. No kware trodo. He. Yeah. Da-da-da. Du-du-du. Da-da-da. Otimimo. Otimakume. Otimimo. Niwo Jesus. Otimimo. Otimakume. Nieti bia bedin kunim aso obu obase ayeye. What a testimony song. What a testimony song. What? What's he saying? No. What's he saying? No. Anyeye. Otimimo. You are Jesus. Otimimo. Me pato anope ya wankomo bebre no edi. Absa Bank Ghana. Omo apatna
Guta adwadifoɔ nkabomukuo kɛseɛ a ɛwɔ my Ghana mu ɔma partner wɔn sɛ ne ɛbɛyɛ wɔn bɛma wɔn collateral free loans na wɔn atimi de ahyɛ wɔn nnwuma mu anɔpɛ yi yɛbɛbɔ ewura mu adi mu nkɔmɔ wɔnim sɛ national cathedral no na nkurɔfoɔ bi ɛyɛ comparison sɛ yɛn nuanom Muslimfoɔ ɛba bɛsi wɔn national mosque no Ghana aban ma wɔn sika Muslimfoɔ na ba abɔnten sɛ Ghana aban ama wɔn 1,000 koraa ɛne nti CEO a wɔno no wɔda National Cathedral no a yɛsie no ano ɔmo sɛ ɔpanin no watwa ntoro nti wɔmɛpa kyɛw na wonim sɛ small and medium scale miners ɔmo bu afu ɔmo kyɛ sɛ for a year now adwumayɛfoɔ no allowance bi wɔ hɔ no ma wɔsi yɛde ma wɔn anim hyɛdeɛ yɛmfa ma wɔn nti ɔmo bu afu anɔpɛ yi yɛbne wɔn nso bɛbɔ nkɔmɔ tewu no nso yɛ teacherfoɔ nkamumu kuo baako ɔmo so kyerɛ sɛ cost of living ɛkɔ soro ɛne nti aban ɔnhwɛ na ontua cola ɛmfa ma wɔm wonu sɛ cola no ɔma di kan ayɛ ho dede a but anɔpɛ yi bɛbisa sɛ yɛka sɛ cola no ɛyɛ ɛdeɛ baa deɛ anɔpɛ yi bɛdi mu nkɔmɔ private schools mpanimfoɔ a wɔn abiebie private schools wɔ Ghana ha wɔn kyerɛ sɛ sesei the cost of sɛ wobɛrane private school no ɛhyiw kɔ n'anim adentia wɔn bu afu wɔn sɛ aban ne intervene ɛnte saa paadi a wɔn adwuma no gu adwuma no nso gu ankorɔfoɔ ma ɛna wɔn bɛyɛ unemployed Endra nso so ɛyɛ the new patriotic party NPP enipa mako aduonum 50 ɛna wɔn akɔ pick forms sɛ national executive elections no wɔn ɛkɔ pribi na adeɛ yi mibisabisa mu no yɛsɛ wɔn kɔyi nipa bɛyɛ sɛ 17 kura nro nipa 17 dabi wɔn kɔyi nipa bɛyɛ sɛ 11 o sɛsɛn ɛna nipa mako 50 ɛna ɛkɔ pre position no ho Edio Anopay, we will run you through the official list of the people who ASAT yesterday. There be ASAT Sunday 12 June. Na oma pick you forms, you know. We will run you through the official list that has been released by the NPP. And in stay can stay. Meeting Boaba Ofori Amanfo, the Commander General, and Sroja Bakwayaka. Anopeya drinkers yes in Konya. For God and country, for God and Kotoku. Yababesum Kotoku Mayor. Yatanasi baby atemudi. Na yeshasi se yabon se baby aye din. Ubia etie ha. Sanse ye chen ebubu maba. Ye chain articulate high overload na makra road na santi free. Ubon se car senketwa no obi e pe baabi a eden afa. San se ye mreye ya brank ya sekretada. Abusua wa ye krado afi yentinsim na yenkwen anim. Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Onyamire free me oni midina. Biye moja tu adamina Neradi Nimbako, Onyamire free me, Oni Midina, Biye moja tu adamina Neradi Nimbako.
kakra o de wo ho to Nyankopɔn so a ho enyo ma nyina di bua o na nka yenso ye ne hwan se ye meeting wa abusua fie a yesi da bi a mo hwehwe se obo aba nyame na ye hwehwe wo se wa beduru ansa na meeting ne kura ahyase na nka wo ne hwan nyame erunti anopa ye de kai ni nyame aye ne de aseda de amane din kronkron so wate ase me ba chama me fa wiem bɔbrɛ se ne besi akɔ ne da mu ni nyina mfa ntoa so ema o mpanifo a wo na hwɛ ewiem bɔbrɛ nsɛm so atonkra ne de abasa ye mmomu amane emfa ema wo se ene no sei ene ewiem bɔbrɛ besi akɔ kyerɛ se ensuo ahomache no emiaya ahodoɔ bi wapue mantam ha epetepete kakra na o kyerɛ se ye kɔ animu no eyade a ensuo no ebemuna kakra o kyerɛ se ensuo no bemuna kakra yakɔ awia bremu no a awia ne nananamu but ensuo no so ne nananamu a amunemu na kakra eni ntia no ahyɛ ne nso de amame o kyerɛ se yakɔ anwumre bremu nso a ensuo no bɛpetepete ewa pue mantam me ya hodo ni bi ewiem nso bɛsan amunemu na obrani efrɛ no cloudy ɛya na no nso wahyɛ ne nso de amame enti sɛ ne ewiem bɛbrɛ besi akɔ pue mantam nyina ne da yi ɛna mpanimfo ɛhwɛ soɔ ɛde amane yɛn a yɛn nso yɛdi mu amane no ɛde abɔ na wonim sɛ enra oko asante mantem emu a abrepo ehono ena Islamic Senior High School ewo. In fact me share footage of Juma Ghana Police Service ya yesumo mo amko ho nkokoye. In fact a police fo nso ebi yankwase adwuma papa hey na dabio o pe baabi atutie gas ya senior I mean just sometimes again somebody be one ya na waka ne yanka dabio se police fo epetie gas ya to a adomonte se yesi terrorism fo ya age Ghana aboso omonko hwehwe omonko tutie gas ngu omumu senior high school mayewa I mean this is so bad. This is so bad. Ghana Police Service. Mumu bi mo yankwase adwuma papa. Mo ye adwuma fo. Minim training no ba bia ya mumu bi mo kokoje mo de. Na mo senior high school fo a armless. Omo nkura arm. Omo nkura hwe. Omo demonstrate say omo entrance ho no. Because of say ekwan ye kakra ni ntino. Ama cars no duru ha omu nya botre omu tumirika hwim ena enkwala na school for no say car tai bo wo enwunya no wo school mu ho eni nti omu ye demonstration atwempanimfo adwen siso say omu enhwe na omu nye speed rams e wo ho no mo omu bone omaye no na Ghana Police Service ya suma mo say mo nkonko disperse wo omu na mo anko disperse wo mo keke school fuo nkwala e wo senior high school enye so mo university mpo senior high school na makotu tear gas yagu I mean this is appalling. And that 21st century senior high school for wo mo nye university na da bi university kura betimi akotu tear gas yagu am so how could you people hey mumu bi mo ya dwuma fo papa police fo Ghana ha mumu bi yankwase adwuma papa senior high school for na makwa tutie gas egu am so dabio COP Dr. Kufu Dampare this one there oga you for do something o debia mo ya mo say investigations ni mo wi am mfa ma metudwa Ghana Police Service mo ankasa mo nkrofo ni bi yankwase adwuma e wo se mo punish wo mo punish wo mo na mo hard end repetition no debia na they are dragging it in their mad. You guys got to do something about it. I mean, near me who nendra footage na beka awurade nyankopon Ghana Police Service. This is so bad. This is so bad. I will address this issue later. I mean for nyame asem mfama. Mo size ye Boko Haram. Why? Uni mo size ya mo size ni Boko Haram. Senior high school for ye kotu tear gas di gu am so. How?
Made up of our Bible no Matthew chapter 7. Makachra say na what you mu nyina. Je ye ka ho asem o se obofo no buy ne se me kan kira wo se bisa no de be ma wo hwehwe na wo behunu bom no obebiewu. Enti this week nyina na ye dele no. Endo na ye shase Makachra say se wo tori mumu na wa nkasa wa abrabo emu aye de wo sikan bedwa na nka. Abrabo na ye bo no se wo tori mumu na wa nkasa uhunu ana wa hwesa o se me de me hwe wo sa hweni eni bon asem ana me na natai ka no me hwe wo sa hweni eni bon owu na bewuo ye de nkwase aduane bi bebra mu adi ayare eti ye de ba kasa utiri ho yeso wan kasa utiri ho eyi bone Nyankopon se me nka nkire wa no pei se komodo no wan ka nkire no a wo no ekomo ado so amanga wo fiwu ekombe wewu bewu se komodo na mi wa beto se mi didi na won kan kire me se ubedi o se by magic na wo se me hunu se komodo wo bra be didi. How could you? I don't can Bible now Endra and it shall say the book of Matthew chapter 7 reading from the verse 7 downwards. I say ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asked receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? We nyame asem eno an yeguso ayekin kan dia kire wo no enti me san kan kire wo pen se na wotwe we se bosumi we no ayewura mu no se enne bena dai se bibi ha na wanka unipa no onhunu aware mu mpo se biribi koso na ompe na wanka nkire wo nia se abrante we no me mpa debia one way beka se onye ne opa ma obeda ye de opa ma kasem talk one kasem hu a debia aye one way no a ebia no one style pen we sua so wani nye ho on kasem no a woda ho no mutebo no debia sa one way no a wo se ask bisa no de ba ma ho hwehwe na wo behunu bom no obebiewu ade bia ewa asase we so no se wo pa bisa wa misa ye mfa ma wo wa hwehwe wo nhunu wa momu aye mie o ene nti ya no ate ase de ama me ene nti na me ka kire wo se yare na wo yare a bisa urade ho no mo yare sa because wa hye yembo se ne man tampiam ne nya yare sa na be da nya yare sa no age se ubie wa no bisa urade enka nchem se Nyankopon ni mi so wo yare oni mi so wo yare pa nti no obo wa no ma wo se ya bie mu fa kasa so ati ase obu a osemi de me mpe me ho asem ba be pew mpe ho asem ba be pew bisa urade ose na mo amoye nipa mpo mo amoye nipa se mo ma bisa mu burodo na mo mfa ebo mfa ma no mo ma bisa mo enam fish na mo mfa sebi owo mo mfa de mo nwe emfa ma mo ba no a na Nyankopon obo wiase ni mu niam nyina ena mo bisa bibi firi me hono mo a me mfa ma mo ana enu ntia no pay me nim nia wo na mu I can't lead the charge for you. When I win him, you here. So what you say? Until you will hear beyond no name. Bisa, ne rather the bema. She na obe hunu. Boom na obe bio. A dear bear prumu na to abrabum. A yawaria prumu na to a jumamu pronato. What your applications in this are you are getting tired on? Bisa radi. Boom, boom, boom. Boom, baby. Mami cancer. There was this man. No, you're henny. And I'm a means you couldn't. What is our seminada? Mammy couldn't call henny or Kohana, Juni de Bia, say, or henny. You could have bushed your four dear Japadia, me could would demand yano. And okay, yes, and can a Japadia, a Japadia.
Eja pa de de ato ho no sa na ye kan ye kan adwapa de eye eja pa de de ato ho ama. Just by the way, mami come asem hwe o say maame ne ha na dwen sa afi one day o hene ne wo ho no wan o say na wo kura de na wo ha ma dwen bibiri sa bra o ga say maame ne ko ho no ye de yefira entuma gonti ye ni apripra gro ye de ye mpe ye ho asem maame ne ko ye bote wo ho o ka senka ebe to o hene na koma so ama fe de wan twena ba se fo asem bra na mintie. Sometimes you need to be aggressive. So what you say? You need to be aggressive. Ansana nya wo hwehwe won saka. Awurade nka ho na adom no so mfa ma wo. Na huma bronko so anya kese. Se wo ti asese na awotwe wei, e wo se wo bi se awurade, e wo se wo hwehwe, e wo se wo bomu. Na oye saade wei nyina. Awurade se menka kire wo se ode anu muaye, ode anu yie e de be ma wo. Awurade nka ho na nadom eno so bebre emfa e ma wo. Ye the sports. Ena etwa so edi amamo me no ka say Joshua Kwabena ejenim atena ase a omo de omo nkrata no omo mie bie mu nwie da ansa na omtama so opani apoma kode bia e fan yebo na mo sports nyum no magya yo ose mo magya mo sports nyum no ose mo sports nyum aya mo bo no magya abo won no na ya na ba check one bet ayira mo ose makwa ma santa na se bili be hwema ya na ayira na abrantie dombo te aya de bia yen ya wo haso folk mu de yesi yem fa nchene da dombo densem no ya fa nchene o nsem na waka no ya fa nchene enye nsem a waka action no da na die oh what dey tedi me the voice ni but ewiase ankasa komo eya o akasa komo eya o ewiase akasa fa ho komo eya yes na wonu se yes se o bobra ohun na wansiesie wachi a one day obi a ususu se wonya wo be poison wo no ekom de wo abekogye aduane wone ho okay eno bi ni dombo ti aye no eno bi na dombo ti aye no wayi ha sama but eradi nyiye maaye adentia dombo tetrimu odin adentia na oyi ha sama na how ye frɛ kotoko legends a oka ho bi anya sometimes yeah debut ye frɛ kotoko legends a ono dombo te no ka ho bi anya legends but invitation onyaye yes invitation fine but invitation no kra no betimi a chechiri ma kire mo se abusia mo amunim the rivalry between mo any me nkrofo so that say enti mo invitation no mate maba but to the extent say wa ma wo ho kwan say ye mfa kotoko wo mo flag fi no enwu so no what na che say wa nya de dabi kotoko flag fi say no what to be a wickedness sir dabi onye wickedness kon say football ti say even your juma ya dabi say you be relating bia has a fun ti ase na dabi na wa hai na ti say zero na ma wie ma juma wa ha wa wie de be na juma ma wie ma juma na still part of invite oh masa Dombo Tay is still part of House of Folk e wa kwan ba so last season enyo no kan no encourage players no encourage you better to Dombo Tay ko ya man come out to folk nko mo mben enya no kre yes enya no kre me say Dombo Tay na ka so mo House of Folk no sisi ya mo kwa mo mben me say enya no kre nya wo kika na here say eti o person ka tell me say Dombo Tay akọ camp House of Folk camp pa say ma buy ne ye be pam no e be fi how a club no e be relate with you and me say wo dey me ba enye say how on be relate oh no but o be pam no me ba o a legend of the club sisi I mean o ye legend o ha ntinyakopan ya adom na so TP from na o kwa na say e bia sisi a wo wie wadwuma e wo ha no mu o ba be fi kwan ya be je wo ha and me say e be fi kwan me ba o e be fi kwan ya be je wo a na ejina o kono e kwan ya ofa so a wo koye so what I say yes but Dombo Tay has for the name tibone and how many tibone me ba say o sign contract wa henkan FM e bia 2 years now we ojuma 2 years ne so na we move up copy FM so o contract na so the American won ti ase na kan me tia
what as a folk for the now more partially say or a legend of how to folk. Exactly. Can you say and when I open secret, one name said Dombote a legend or heart. A legend or heart. How would you abandon us? On the same say now about the crowd to folk. I had to folk player. And Sisi and Bobo no we anybody we no Sisi or a coach and we to be Kumasa no head coach. It is all no invitation no until so be head coach no or belonging to us. The why no it is a serious no. On belong to us. The why no a serious blunder no wa committee no. Okay. How can you do that? Okay. We will never forgive Dombote. I'm telling you. Ya fanja no. Na wetimi anya kukuduro akọ kotokofo park so okoye crank akọhwe oboy said nke betimi invite obetimi akọ na wakwama ye de flag asa ko gu kum na obetimi de house of folk flag compare sanclofo flag what boja baye ko ayi flag Dombote. We will never forgive you. Number Takasa and near why are you at the Crontia? I was so a patch or patch on you. I come, Endra me to say Chastela say and your non qua. Omu invite or no Chastela. Omu invite legends for no. Any more kakra. Chastela Numutung into Dombote come not the call kakra. So no crank and your problem because of Obama. Yes. Now no second one why crack bomb. How can you do that? We are a friend of ungratefulness. Boniaye. Sir. Dombote Boniaye. Dombote or to one name Dombote. And you has a full can one anymore. And you know I'm reading my money no and reading my money near where. I say I'm bringing my money. What are you doing? I say I'm reading my money. And near where? Chastela na Dombote. I don't need to still. I guess I'm good anymore. Say, do you hear one yard? A serious indictment. Now, what you also to what support what the papa? Also support what the papa. And you not what corner a flag. Hey, come where you come where ya. Yes, opus will be cancelled permanent. And Yakum. Come and Yakum. I don't know someone on Wabeka Kayante. And Yakum say, Ebia Ogusu, current player, and I say, or your current administrator, or ye Juma de Mar class of folk in Primpam no Casadi. And Yanka, meaning by ya drain. Oh, where you come. And I'm rivalry that could call any offense has in Temintino. But no crown, bet me a call, but be a flag and cocodina, I didn't be a bit me a different from but right now I'm not saying, on how to folk a real Jumaye. Niame can yes, coach a different club. Officially, no. On it has in but oh, a legend of House of Folk. And now on your legend. Legend had the heart of folk. I born near I had the match across the folk. No, I legend the match. It's not me tea now. Station for be. I invite me. Not me call on one of my quite try yampia the AHENKAN FM. Is it fair? One to a yampia. I didn't want it. One just more catch MC. AHENKAN FM for Ayen na waka. There be one just more catch MC. What you know? Oh yeah, you may wako. Be another station, but I know you want to wear and the difference. Oh dear, you money here. Oh dear, Twaso. Okasa, you are talking from pains. Say team wa kokko bowo kaswa no omuntu mindru ba bia into out of pains now they can ya work no. Obi say Shamokwe wa ono so ayeden. Shamokwe. Also Kohubiana because my say a lot of legends no Maakye. But we be no how ko gugu ni ho animu aso ko gyen ho to say Dombote. Come where ya. Twaso. Ji
Obo for that man for anonomide de Joshua Kwabena Janim Yosef Ajiri aka ho saa so abrempon pokuare afa Raymond Ashete enso production bibia enso ebrel ene anopai yan fast da Emma Standard Water enso yenso a na se emu edese enso yenso na se onuma enkofa ha bia enso enfamronta na anopai de who start today na start with the Standard Water na bobobi na bibia enso enkofa emfa emma ena mene na se endura ye dia ye enso intino onuma na se ma apomuden sanso boa na bibia enso etimi ekoye e de open dudu atu a na so open sembisa bia o friend number ya nchemu aka no omde ebema number 0547 334 385 0547 334 385 and 0245 66 62 74 0245 66 62 74 na oni Standard Water for Eddie enkomo na fe super kwaji bi anom na bibia enso atimi akofan ede ma yentontene e won nsem mo na yempie mu e the UEFA Nations League e basun emu na enno games enso atimi eba so e League A Group 1 no ya da Denmark etina fechi Austria e bo na kani mienu a Austria fo no omantimi anti France enso atena se e ma Croatia abo na kani gbako a France enso no omantimi anti sa e kani e ho afoko pm Group B Group 2 League B na Sena esi etie eno so Iceland etina fie ne Israel ekote sa game no enso etimi ekoye 2-2 a bibia so etimi ekoye enso edemam afe League C Group 3 no so no Kazakhstan etina se amane no Slovakia ochene bona kani mienu a Slovakia fo no omutimi etie kanim bako afe Azerbaijan enso ehye kanim no tia Belarus fo no omonso omantimi anti sa ekan ho we games a na se eba so UEFA Nations League nima ede wonso nsem no jedi eda na enra World Cup qualify bako enso etimi eba so eyade Australia enso ni Peru ede ebani na ekowie se game no ekopaye ekoye 0-0 a obia entimi anfa goal Anthony Nyonko atenemo inti upiema na ese yade a qualification so eguso a ekoso a enya agudie enso elho minuka say the Australia enso etimi qualify a oko the table no and I say group standings no medibebro na fo hunse ne no babia Australia enso ekwakoda afoko piemu African Cup of Nations qualifies na enso say na results e piefim by no ekoye yade Group K Liberia transfer Morocco echine boneka mienu ama Liberia omantimi ante afe Sierra Leone enso transfer ne Guinea Bissau ekotie sa game no ekoye 2-2 afere nchema Sao Tome and Principe transfer ama Nigeria echine twan ekanum edua omantimi ante na se 10 goals na Nigeria enso ehye ya na Sao Tome fo no omonso omantimi ante a aka wosem enso ede amomo afe Nations League ne ene games no etwaso na Sena esi etie we League A Group 3 England and Hungary na ebo afe Germany ni boboku anden anaso man den ade Italy enso ade ebani sa game so nya na 6:45 na eba so afro nchem League A Group 4 na Netherlands na fani Wales ebo Poland enso ni Belgium enso ebo sa game so na 6:45 na eba so afe League B Group I no Armenia and Scotland na ebo Ukraine enso ni boboku anaso man den ade Republic of Ireland enso ede Ireland tam so a enya agudie afi Bosnia Herzegovina enso atafani Finland ede aboni Romania ene Montenegro ebo aforo nchema Luxembourg ene fola Iceland ebo Turkey enso Lithuania enso the game no ede bebonia enya agudie aforo nchema League D Group 1 na enso Moldova ene Andorra na ebo afi Liechtenstein enso Latvia enso ede eboni afi World Cup playoff bako enso ebaswa ene Costa Rica ene New Zealand ena ba sa gene be detina fedine be pefu babia no yedi nyina enso ede ama etiefu a na ese omagibre etie show no enso elho nti sei na fishes ene no aba no so esi etia enya agudie enso elho na odo nchema yade Australia omatimi qualifier na ese World Cup no enchema webobi na odo nchem na ese ukwe results e pefu mbaya na enye agudie yade enrom ni Peru ede game no ede abani na ekowie ese 90 minutes no obia entimi anfa goal anfa
fanto no kwanto de penalty hihia so no na se yade Australia etimi achi Peru etimi abo mekanim enuma Peru fo no omutimi ete ekanim enan nti say na table no enso esi ete anase group no se na esi ete e group D ene ade France epiemo Australia qualify nti ne wabeka ho Denmark enso ho na fe Tunisia enso etimi epiemo afa group E ene na yebo Nana batimi qualify na babeka ho babeka Spain afa Germany Japan ho na bibia enso etimi akofine e da mam ti say na ne groups no esi etia qualifies no ene na se ene de nyina aba na wie ya bibia enso etimi ekoye enso edema United ka na mawro na do nchema Abranti and Christian Eriksen Abranti bekaya Eros na se no okonya akomayare a na udo na beta se ne no ontimi enjem ensiaka na so Abranti na bounce back am no ka said ye o second na Brentford for no na Abranti no din komo se ne contract na konomon o extend Abranten said Dabida ontime extend contract from Brentford reporter yes second say United for na for total must pay enso the Abranten chia na say omohwe say bia meso betimi akwede mom na for metimi asa Abranten dem ade Christian Eriksen a ye wonso nsem no yedi eja run ati Nori Abranten second ma Wolves reporter ban say no Chelsea for atwomti say Abranten omohia no ni nyan say Marcus Alonso eko nti akwade a ompe replacement ne nko wuremu aboboku and Wolves mo na fa kofa bantem pim na bibia enso etimi akofine ede aboma do nso nsem no ye de jamano nsem ne first na 20 form na yembra fie Karin Cup ne ade a ekoso na ye betena se no na mabo first half no awie na Black Stars ne no ontimi enship sanso na Chile enso entimi enshebi we at the third place na se ye pe Karin Cup ne mo na Ghana squad ne same na esi etie Abdul Manaf Dudin ono da pomo Baba Rahman ejinemo Daniel Amate Edmond Ado afi Alidu Seidu Mubarak Wakasu Abdul Fattah Isaku Andra Ayu Muhammad Kudus Felix Afanya Jan na fe Benjamin Tate Wemi Amracho Maje Pini Musiakan Edema Black Stars ena no paya Edon Sunsam Yedi Eja 9:55 Japan and Tunisia so bebo nia eno no final of Karin Cup na Edon Sunsam no Yede Eja na MPM ewo aye Kotokuru Royals mu obeka enche team na qualify Premiership no Omabobi na we in a set Kwame a champion Eastern Region 4 na se ne no ya minister no wa cheche mo se ne no na se obi se Kotokuru a qualify na petum se kan oso ndie se ejina se ya dia Kotokuru some home games no omo embo ewo air dance sports team tenen oni mpenfo kasa oni sports minister Edin Komose na beya o dance sports no betwa yen kama na bibia enso etimi akoye ede amaye menimia eye Mustafa ya ono yo so afo ebetinsa woso a menim se ochena ebekọ ne ho ede na kosi nkonya edimanim ye ehunu kwa ya wo se yefa so yetimi de boa na komapa nenyi na menim se asotef ndi de be training dem park na kasa de ye be yire ho ye nie ma fresh man la ka kire ne se menim na enya ye ne wabam kwasi de odo de so no dada enti de be ye be hwa ma bibia to ye de be am na mati enim mati mantem lenim tokuman ati epoe mantem enim a mo se fata se ye si do fruit apa ne piano o se piano Inti dia fruit ya pano ena ye piano okoso kasa se no ono be yusu ni power bi owo na afi aban so o sure sa aban te omachi na afi o dance stadium no o matimi esin intentem se be ya Kotokuru Royals Premier League na mababo no o matimi abom games no ewo achimda akade e wo se ye hwe na ye de so Kotokuman ase na yetumi ema agoframa no gina ne na so na yetumi ebe bo agro wo ho wo so da ye kropon ewo mantam ne mu se upe ekura edom wom a eye adesikuro a adesiman matimu pa eyoda wiyi odan firi mo nyeye enti eye ade a aban enije aban pe Kotokuman asumdie enti enya agro we nkwan ne enidi akiri kwa befa so asumdie beba Kotokuman mu eda aban akoma so eda miwura msum no to benya so na nanu dan kwakufu ado akoma so se kwan bi obefa so asumdie beba Kotokuman mu no o se fa so asumdie beba Kotokuman mu enti we kan ho a kan ya bom na yenso so aban ye be paso aye ama oman so hunu se ampa e di ose be yoyo no ye be taimachi ama agoframa no apeda Enti ano ane sema Eastern Region 4 nesi ye minister no ono so ode atudwa wofa ya mwapanko e formal asande ko board member na osan so aye air chief aye municipal officer enenu nese MC no edema e Joseph municipality no so akasa kakra ose nani age nene eye pan se Kotokuru Royals enso tina qualify Premier League no next season o mawebobi
So Team Kotoku, that is great. Yeah, it's good. Because we share your soccer events now. That Eastern region has been out for quite long. Must be the nominee at the idea Okwa United in the next September almost Eastern but almost the Botswana YCC. Eti minian Kotoku for no ba. Mia penny di kwa no ye o man hini wo mia penny pa. Eti mia say at long last team be free that part of the country almost premier. Me sa bo a team Kotoku where you are so na baso. Inti ano anesema former sanoko board member na se a free fire map on kwadi 2 dwa koso kasa se ne yefo support kase pa enter club ntina be ya o dan stadium no metimi asi na go to Curious enso etimi aboni games ewo Achimda Sports Stadium. If you want to enter or mochi, or would one work as one business, in fact, over not quite where you want to be doing, and no one not one would drag one fit. It is, let me feel say, alternative for you arrangement to be where with just an advice for them. Or more cabomus won't be to your dance in the year. Why not? Or more now, or more intention. Was Matis and to be 2022-23, league, and to be a best who to almost any be intention. Okay, into way and some former Sanoko board member, Papa and a free fire Yamwa Ponko, and so edit 2 draft. Boba story any idea and another Kwesiadano, Kumasi Sangoko, any elimination sacks at Ebony, na coronation game on boy, Ewo Kumasi, and na Kumasi Kotokofono, na some tours at the Fred Dombo, Tese Ombra, na face and also Ghana League no Onimo, na fe Obobi Chaya, Elbow Ghost Woman, over no Yamamba Tabo Kon Echi, now be Biansu Enko in Famomo, now I don't need Chima. For I can say, hey, don't mote. Now then I want to have to folk legend. Now, Okokota got to go for Chisa. Don't mote say, I dear Wentina, of course, our coronation given us. At times in Ghana for Omunti Dombote, Onsi Dombote, Veteran Casado. We are Bruchi Omuye, Abruchu Omuya, TICF. I know say, Yawaha, a man for vacancy, we are passing no, near Ghani, your footballer, your Bobo, my boy. And unche say koto campaign for legends or mohanamia big on a cramami achievement mabena domboti say ye ebimude paying for no more multi-ballers no more munim say the life muti ankasa say yo mude because football no say anema football no yede te unche say bia say koto ko ye bibi no mahonamia na ni ba e be kan say bia ya hasin no mimi hunsa ye yumi ambi mi ni padasemi dey say okonipem me big on a mami. Inti big honor the mano afe ebisa sending ade a waye has for no aya mo mfrefre no embisa adentina waye sa osaso fo fan mi obefre ni bia no na football no onimu awo mo frem no omunim football me in paying for nanga so muti asia because I don't think say has in paying for no be tan kotoko player bien tin so tan player no onim no infa bo mu na obe akla we o share o yesi o team enu pe na obeka enu nche se bia se nipa na bana bia hasofo ye bibi na kotoko legend kanwa no enye big case we fan personal one case of personal case and it's often personal one personal case we and somehow Bernard Dada Dombo te and so to ja awade I don't want to why you so far personal I want us personal case into young personal case into no ya den some so AC wa na fe obo for man for the morning show at us ne masida and confirm T74 do immune booster into bi and no kidney disease bi na say and no kidney no how ho liver disease bia and say no heart related issues e bi akoma no find problems bi ho emboye ya me pacho do no eno ani T74 afi lungs infection omunimu no e bi no enema enko enfama afi bia woni na nya infection bi hepatitis B ani si nyina no edu ebetimi aboa na fetu asentempa so e de ama high blood pressure na high blood sugar and also no edreboa prostate enlargement bema bi one ma na se yade a otenasia one ma na se ni kamafo ni nyane se no Johnson aba wa bra no nankasa no onya we unya se edrebe betimi aboa na bia nso akoye edema candidiasis asthma na se
ne sickle cell anemia na how chronic cough and I say no abdominal pains na ufema edro na aba eno ane T74 eno ane T74 afi chest pains na how adwen early cancer syphilis and I say gonorrhea HIV covid fibroid na how me patro dro no eno ane T74 udibu na boba ebe boost immune system no asojafo na wom na be kenyamo na mo so metimi afatu afajan akon ele tia sanya rowe nyina na bibia enso akoye ede amaye nyina na asumdwe enso aba krom ha me patro ene no drugstore bia pharmacy shop bia no benya bi ato e wachem da ha na mo penchemu a fe number yi na fe nkoma ka wachenyan oni mpenifo endi number 0246 07 3498 0246 073498 and 050 1628931 050162891 no from penfo ba jo so na fe kuma ka we chanyina no oniom edimidin ade Joshua Kwabena ejen Yosef Agiri aka ho Orimpopo war aka ho sanso na Roman Ashete enso aka no nsem no yedi ebejaw ya so na fe captain in the morning or the morning show no atwaso Adisiye Oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Amrado Ghana Adisiye Oboba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM The mic burners girls where they ask for money mempe mama juna sese shatawali mempe mayu wa muni muhuni mempe girls I make up na mudi mempe mainstream obi nyo na wawia mempe boy rapper ye de se wana wa mwa mempe bemo bubu akutia mempe bawo padi ge wa shada na wemia mempe any power no cancel mempe university ni power than them mempe fresh girl didi atem mempe boss check out da wakasa nem mempe masa kefi mempe boy samona mamushi antipe mempe sente mempe boga samutuma dinse kubi mempe oche mo na wo hwini mu bonwa mempe ohwehwe na sabo top so chenwa mempe laboru mempe guy samusuba se judge kobu mempe okay dia make bia na maje so mempe anunya sipa na masoso mempe odi anesa wo beka mempe afika ba ko ma me hwese wo mempe come on yekoni biem mempe mempe no kaba kwa besa kan biem mempe kama me hwese wo mempe enti manunya sipa na watie mempe sugar daddies dem ye no hwemu nyai mempe odi sika ju bi geda mempe defreka mempe mama ba de bia usuma ama mempe Hey, nasa wano mma mempe unyi mobi na wo se yenya wo ba mempe school se wo mpa mempe we yakobola na wo mu wa wo fa mempe fine girl don't you bring to ake mempe exam hall boy wo sweat mempe kumu cha cha be fo ake mempe asam ofore amafo emamo ate
Ediba Ahinkan 93.3 FM. Okay, 28 minutes after 7 live on AHENKAN 93.3. Yeah, the sports and a bremo yet to us so a Maakye Jumedian Dino no Meng so ofremi or Boaba Ofuri Amanfo the Commander General and Suruja Bakwayaka Minister Ghana Sikana Wedi my do Diana Way economy a glorious birthday going out to you. Glorious birthday going out to you. James Adachi Yavu. James Adachi Yavu. Otai Efro Golden Yavu. I say what to Moji not watching on. Today is your birthday, live to be 93.3 and beyond. James Adachi Yavu, aka Golden Yavu, formerly Moji. Tabani music. The mic burners. Okay. Ask for money. Mama Juna says Shatawali. Sounds so and your birthday. Girls make up now. And happy birthday to you, Jeffrey. We teacher our elite school complex. Well, quit ya. Elite school complex. And your birthday. So say Jerry. Fresh girl did them. Boss check out what happy birthday to you. Live to be 93.3 and beyond. What you want to what you should say top so chanwa. Mempe Laburu. Mempe Guys some suba say Judge Kobu. Mempe. Okay, they make me an amateur so Mempe. And then you see Panama so Mempe. What the answer will be Mempe. Africa back on my dress. Mempe. Come on, you're going to be Mempe. Penokaba Kwabesa can be Mempe. Oya kotoka na woje kapa. Ade. Ana watim. Sugar the museum we you know. Ade. Ade. Me no nya fine na woje kapa. Onyi mo bi na wo se yenya wo ba. Mempe. School. Anyways, a very good morning going out to you. MP3. MP3 say bibi abako de. Ete won ka che ya na o mate won ka sanso so na driver kakaku. Body kakaku o mpe hit on. America Donald Trump. Ye fire kakra bia na ope ba bia kwetena. Na me nso a Monday to Friday me betena ha mankrofo ye me nso e. Anyways, come on, you could be Mempe. Mempe. Come on, here's a room. Mempe. It's Manunia Sipa, now what's him? Mempe. Namia Hamatan, the pebbre. I can tell you to Tobre. Ghana, I see a Boba for a man for Minister Ghana Diana way. Kotoko cap now, Mageno. Ah, Mammy Buefu. Ah, me tia see ye. Omo yeda ya me koso fire woman. Mempe. Okay, ma yamfa odachi nti eno ne obra kwenti mu afutu animu adesua e very serious. Eno de ope untumi kan chamsa wo mpe. Eno no de ye pa. Enen so de edenam e so simple. You say appreciate someone whose feedback has helped you. Appreciate someone whose feedback has helped you. Ebiana obi atwon adwen si bibi so obi a correctio e wadwuma bi a wo ye ho. Sankofo mo ye atamfo. Se obi ka kira wo se dia wo ye no enra no na ompe enti men repeat a onya wo tamfo. Oyo obi a oboa wo a shaping wo oboa wa guide wo. Se e wa dwene se de bia o pese o te o yade a obey mistakes. That is why we are omampanyini a ana we are panyini bi wo man mu a ana we are panyi bi wo ba bia. Men surround themselves with people who always want to sing praises and worship for you.
omo ade bi omo pese omo kan ye be wasum doko de akire wo no ye fra omo boot lickers obi a boot licker na dwuma ne se de bia obeka ne be wasum de na watimi ama ne bibia di so aja se wan kan ye wo da be da ama ne bibia di eni nti de bia ne de ne se obeka ne be wasum de obeka ne be wasum de no you go like hey sa eya tie omo criticize wo no omo ya omo nkan ne ye wo de no. So sometimes I know that some of them, they are they will just distract you with their criticisms. They will just obstruct you, keke. Be frustrate you, keke. We have them like they are there, but we have genuine people who are criticize. They give feedback. And na maybe pon adwuma maka che said ye ko ye o ye number frɛ boy abaso ni anko ye nso nso betumi afra boy abaso no those people ya na mo frɛ no I appreciate all the things ya mo ka ene o ya ade said ye wo kan ye no aha no na ekɔ sei o kyena memfa ho biem mo corrections mo aya mo ta frɛ no mo corrections na ma ye we keep going enti ene ne ye ka che no say wo da chinti those people no. Sometimes you can call them, you can test them, and let them know, say, omo criticism, omo feedbacks na omo dia mawa no. You appreciate it. You appreciate their presence in your life. Wa omo wa bra bomu no eso ani. Entene any omo twe wa dwen di si nyama so no. Eso ani appreciate them. Let them know say dwuma na omo ye dia mawo no. Wani so. Ade ba ko wi ase a ebu nipa bam e ungratefulness se waye bibia ma obi na on kire se de waye ma nani aso ebu nipa bam eno ne ungratefulness enti enipa homo ma feedback omo twe wadwen si eniema bi so wa abrabom omo tenetene omo ka kire se we menye ne sa biem we fafa ha we wo ya ade de bia ye ne sa Sankrofo and for Muniagro. Sometimes you can surprise them with a test or a call. What go extreme, you can buy them something. Go and appreciate them. Catch them say, this is what I have. It's a peanut. But me yamama who said no menia so. Appreciate those people. With Sanyuma no. Na wabrabo ebe ko anim. The more feedbacks are winya, e de fa de a wo ye ho abrabo a wo bo ho no. The more ne guide wo e ma wo ye ne yie. Eni ntimu aya mo frɛ me no. Me mfa mo course no eni agoro. Mo text messages no. Ne mo de criticize no. Me mfa ni agoro. Mo nkoso na mo nye. Sanse eno na ama ye gusu a ye kɔ ne aduru ba bi a ye duru a ene nipa nyina age atum eyemoa keep doing it and I appreciate it every day ye mfamu ni agro awurade nka mo ho na na dom no so mfa mamo moma ye nkoso anti ase se omo de feedback ema ye wa brabom omo criticizing no omo so they are part of the life we live ti ase se afa mame Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Amrad I feel the bunker time but so they to us so the mic burners girls where they ask for money mempe mama juna says shatawali mempe ma you amuni muhuni mempe girls I make up na mudi mempe mainstream obi nyo na wawia mempe wo ye kotokoni na wo betena ha mempe itia mempe wa padi ge wa shada na wemia mempe okay so we see a friend slide down back or say me hwa mo free kwa benya na I'm reading my money no na eye shamokwe sa oh okay enye dombo
Dombote ah. Someone am amushi antipe. I said Dombote ni ebisa and said Dombote what are you doing? I said I'm reading my money. Abrante person che say nyo no an. I say Shamokwe ah. Oh yeah sure. Slide number. Laboru. Samusuba say Judge Kobu. We you see a friend of Bra Bra say or her live the free man Kasim. Or say kwanya kwabena ejedi ma be present sports no n'ani je ho pa. So enjoy show no so. Yanko so ane ye no. See empeja kutukuman. Hi to the world. Yate. Kutuku me your matna se dia say kutuku ane ye ba be project to the world. School say wompa. Enti say usori anopa no wantie ha. Nana Obrimpon Mensa JB. Or say fantastic marching sports. Why enjoy one? Kwabena jenim dey or good commentary or the bema presentation or the bema hosting or the bema omo chicha awards on potem ha no man yenim ne ha wo anu nya sipana masoso mempe odi anesa wo beka mempe afika ba ko ma mehwese wo mempe come on yenko ni biem mempe peno ka ba kwa besa kan ni biem mempe kama fotokofo atena sei kwaku yepe dabi yempe me pe kwa tam na to atena bonte ho no amunu ti se amunu yi radio wala ko to force timi ensem o na mo ko je cap abobo ya ana wo hu ye mi wi na balubo wa so mo jare fo to ko fo pa enye ebi amutimi etwa plane ticket e de ma mu players e ko Dubai na mo koje kapa abobo ya 3 times enti mu ankasa kra kapa no mu no because born a leg na boy na nya papa omfa ne tra bi so that say leg na boy na nya papa eni ewu nya papa eni ewu ade de o ya no ya me ho ati na ya kono na petre sam de la be yesi me mo mbo akuti ya yempe ask for money. Memo mo bekuti ya. Udi etie no. Mayu amuni muhuni. Mempe. Girls I make up na mudi. Mempe. Mainstream obi nyo na wawia. Mempe. We ya rapper ya de se wana wa. Mempe. Bemo bubu ekuti ya. Mempe. Maninko etika. Bemo bubu ekuti ya. Mempe hono MPM. We de be kana no atumuntu mo ekuti ya. Otu mo ekuti ya bia. Otu mo ekuti ya bia. Ya rapper ya de se wana. Mempe. Bemo bubu hono ya de se wana wa mwa mempe bemo bubu akutia mempe bawo padi game de se wana wa mwa ya buru na bra ni su se ye mienu no nko an kan ya kura sei majority carries the vote say enim ya no mfo anya de mutimi ye ni never say that the votes are rotten exactly we never say that colors no the ngwa Gladys and Palbing episode no ho ba jim oba ono so bubu akutia otena ba bi do dia gross moja wekena ni oba otena ba bi to ayampia ba yempe on say the bona otutu enioma de ba yempe obi te say Gladys yempe otutu akutia de ba yempe Mawie yawie wano dwomu ni hega slogan na say dey we never say die until the bones are rotten na aprokura na yikura yehunu na aprokura na yikura yehunu no leg na mo giye na emode wo de yenka nyame no kre leg na mo giye na emode spirit bia wo mu wo de energy bia wo wana ka kire to me nim wana ka kire hwade cap na asiji we dey Kotoku for kwa agidin se ko yi won ka komje I tell you Kotoku qualify promotion agidin se mo ka o se me bua yenya agidin se ma agidin se Kotoku for ka pomje nim na wo ka nim na wo ka Kotoku promotion woni kumilika ho bia kumilika ho no woni world be president ke be kwaku de tie hwe team te se Kotoko na wo ka tem se wo se me wo ku America ansa na matem bi problem o e da bi problem ya na ya celebrate na celebrate ewie ya celebration nya afi ne de invitation bro na mo de na mo ne mo ya den ma ko tu fo nchen na mo de na mo ne ma wo tu fo na nchen aba so ma ko tu fo nchen wo ma ko anti against any be hu ha na ka ja se obi anti
Wala gaje zo bi ante. Wona wo mpate wo wasisi waso ye nkofo bo bo ma nnuego masum. Wo wansam krom be so mbehunu. Enya no kurewu. Wona mbe so be tie. Ega zo bi ante. Ma menka sem kire wo. Wo hwe senia last season has J Cup yi. O de na Ejidin. Kase mo na ma bre. Kase ni nam. Ora viana. Ewusu koma demokra. Yen we to say ye yi no. Endu ba de samo de mamre. Wey. Mamre. Fala na obi amati mbo. Kama atemi en sa mamre ka mo da so si efi. Entina mo da obo ya kwaje ka apana. We yi so chi na adwama ya ti ase. Mamre tina obo ya kwaje. Ni gra fuma yen. Aye fuma yen. Ya bo ye ni ane de be si efi. Kwaku hwe. Je hu ya se be hu de league ya ebo wi esisi ye. Team baako we twa chacha me ya de amemfa ma onye ba fa no ma is a league ni jaba chacha be no waka that's good na chacha ye to no bo mo bi ni and I'm say na why dey na be da ho sa na e woni ko na bo no ko chacha na mo breso ai dey asem na okay na ntachi dia kro ko yi ba na sata na ye mo league and I'm say ni ye mo league see no mo breso ye kan on records mo breso ye be ka say time one eyi sa ankrofo no mo hye bu eyi bojaboja no eje cap fun no omo abreso and eyi as good twa chacha me pam one try one boy ya try and o bi kura mo de kura mo twa bi obedan hu na ne se ne nye asem eti ne eti wo mo no eyi one kotoko na boy no ko twa chacha na na and me say obekum no mo abre mo time kura omo ne boy o mo twa oh hina ndi e fan kan se ti mo de abobo mo na mu bi da ade a wu bi da ase ye say eyi wachina baby a wonko wada yeso wachire du betu kwan eno ne sa no na o kakebe no obo pitiri no your time na wa na bi me ba o etimu league no na wusu comment mo kra atimu je ya na mo ye ka cap eje e wo Ghana ha konto na Feni has ai o de ka league asem ye ka enwe ade no ye ka league asem last season ne krampo no a ye je Premier League no enya no nkwa wo President Cap ba ye ne papa mo tankan so gifiri mu nsem simple cry Cap bia ba last season ye ji ni nyina na ye dai ye ji ni nyina enti ne mpasa me kire won se enya Cap no ho nsukom na ade ya che we no ye ya na ye se da bo ne tro kan yes mo bo de be tro kan ya bo ne tro kan ei say pa so de ye na ye se da bo ne tro kan ene ye ne men of the moment sa muna mbon tro kan ya bo ne tro kan se mo mra me bobia na mo kwa kwanya kwanya beji ana mo da boya mo mpa ye na nyame amoa mo be kwa trophless mo nyame amoa mo na se ankrofo am na mo kwa akobo ayi tima omo de ka kwaku ye tu o te ho mechem tu no kra control ade no ha enti ye no be kasa bibia ye na fi ka ba kwa besa kan bi kama me hwesa wo ho membe nya si pa na watie membe anya ya sem membe girls I make up na mudi asim for ne jealousy membe boy ya rapper ye de so na wa mo membe be mo bubu akutia na dem so mo ya nya gutia la mo so mo bo dabi na mo dem mo ya dai ye kan fat e de ho na fat so aja say ho na fat ye kan fat ho na fat money na ewu na mutimi ngasa ma anya de money na ewu bobo ya money na ewu eye legend o say ebi si da o grandpa edimpa bobo ya na deja bobo ya ka be ye ka bi an bobo ya ekum nipa ofofo kade mo fa potro kampongo apotoga ana mahama butu mpungo money na ewu o mutirim musiri o mano keke abobo yare ya wusi asemo o za de so za na bra bi de bro ya wusi akama kuma ne atie ne se cap we ye ne pa mope na akama kuma se onka hasefo ho so ada se cap we na yen yempe tie me be cha o die tia ne yempe me be cha o die tia ne yempe aka wie uya makase minum se do mote de ne wahu ye ka semu ehu hia wo si don bote se unim no na ye ka serious issue so se dem don no kura endorse don bote wa endorse mo has mo legend wa endorse kwaku mo fa de bon krata na abo wanu wo na ahye ho no ba wie no akena gudam ebi ngo bia tie fini envy sa asem ne tie o wa fini envy on ka bia ngudem
abobo ya na jidin kura se mo ka kwa mo je ai we pianka ya bese hype abobo ya abobo ya ko be bese hype no timu mu a mo ba Ghana ha mo na mo chese mo na mutua mo players kaji mo chese mo de mo sika kura so bi mada na magic cap na mo nkonko ji bibia abobo ya we na wase mu na abobo ya akwa kutukuru ya so de abobo ya akwa je cap ya hype no okay oh hype abobo ya na brand ben na brand ben ozo hype brand ben aye na ya me say dombo oti kokoso neni ampa oti abobo ya so ampa kwakumu ntu aso mobo anapa na so ba community aduana nkron 749 de mama ya o machi mama kwa ba de ba henkan 93.3 FM so eye de banka ta do abadwa so na poso na ye de brem me na film kwaku yanko mo ohene de no bati ase daily guide obokrata na memede shase Ministry of Food and Agriculture mofa womu agina tuko ababonten abekle efa cocoa processing company womu boss ho womu ababe kansem bi ade afan ho a ehun nsem krate edanum sei Dr. Alhaji Mahmoud Bamnya eyo mampani abedechiri krate bo amane se watwa som eno no eye 167 kilometers highway womu ba abe construct ehun nsem edanum sei na esuafo a apos va ko to tear gas agom so no krate atwamfo ni ye ngwade bi atoba hahwe obabisia tear gas na kona niama ororo no grava no ho daily guide atwamfo ni e de abata ho daily guide kroya esa abamane se Dr. Amwa develop risky asset pricing formula a odinfo ni abata ho e de atosoro yi e na poso so pe munchina tupa akwadwa so na go pe daily guide de wokrata no bito na freedom in truth de wokrata no aye day break na obreki na na de amayania o kyeremu ese aye orura akufu dampare ono aye police fo nyina Sadom IGP wani mfonyi ade aba eno wie ne so opanyini no na ni abre pa na ni abre sanse yesi landguard fo bi omutuma de bi akokọ okoso no ase eye awbambo fo ni bi no aye police fo no bi no enwo mu a na opanyina ni abre se wa ne sabe so mu se obi akoto na saase atwi asase ne ka awie na afọ babe na japade ne etata no wodi aso bofom tu fom baako yes wan digging fee wo si beduru ba bi aslanti fee wo ba boso yes rufi wan fee wase saade no ade bia no kwase so wo gara e sebi prabi asansem huru we kwase bibia no ensem huru ana binumu edie no enti wase obefri ase atusu sa enwa asem adada obokata imu National Lottery Authority one boss enfonyi enso edaha na owie ye no otem so one eye na dwuma yefo no nso binumo one mo siso amaso ya yehye yase ekatwa bi ho no ma wase omutua unpaid eye bonuses bi wase omutua de mo madwuma yefo no enkoye enti asohye ya aba wase asoe wonom enho asem edada obokata yi enso emu Ghana man panyini abedeche Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wani achochodo ni ntira de ahyemu ha anu wonom echeche bibi ewo eye akyerepro no so na de omo kyere ni nyina na kyese kwantempawa enam ne ekase ba ne behwe ama wayi atumudi free eye tamale ede akofa yendi na awuram ewo tatala enti enwo asem so wode aban no akwa ehuma na so wode aso akobọ fam a obefiri ase enso edi eye dwumadie no enwo asem enso ewo hanom His Excellency Nana Adodankwa Akufu Addo Ghana mampanyini enfonyi da woni atotodo ni ntini so edi eye ahyemu ewo da obaka tayi mu ana wo kyeremu se Nana Adodankwa Akufu Addo akasa edi afa Africa's workforce capacity no wakasa edi afa ho nti wasem so wotwa mfonyini edi aba day break. The new crusading guide obokra tanam de troso ensami aba ebini se okomisani mfaso tokro benkum aedasro no ma yesi Justin Frempong Kodua wakotintim nkrata se ope NPP General Secretary Dibreno Edi ehonsem krati edi aba osofo hwe Ghanaian sase so ene munyama nina so Lands Ministry no womo ba no dani ene womo nina kasa se Green Ghana project abani yes obedue nua 20 million ewo Ghana fanani na nano efiade etwam ye ena mo chese nyame adom womutumi edua za nweni na hallelujah osofo ohwe infidijuma so onimnyafo alantrematen echese
World Trade Organization WTO for no wɔn nyɛnhwɛ sakra bi wɔm sɛ bia wɔn metumi agyina wɔn naso ayɛ adwuma yi the new crusading guide the Obokrata the Obokrata me de ɛtoa so ɛyɛ GT Ghanaian Times the Obokrata no say most authoritative newspaper Ghana for apɛdeɛ ɛna wɔte Ghana yɛfutu samni owura Ken Ofori atamfonyi de aba ɛna wɔkyerɛ mu sɛ National Cathedral ya omani abro omu epese omu pija di suo no de so nyame ani anaso de hye nyame animunyam eno enye se nyame animunyam kwa no baso de show omahunu se eno be boaga de benya sika se tam e de afiri won me betim de atoto neoma ama ma kokko ga na akonanim eno ntiro omani abri enti se de sika anaso omani sika de kosema ye se benya sika no ebiem ebenya no mo kora ade aba beto ba bia ye fa no eno nti eno omani abri no tie ho asem wode aba ana mse Ghana de bibi fufuro bi e ba ye benya sika ni nyina ti awia ne asa asori obete ade bete de Obokrata akro ya abaya ko bobo sia sei odi ba be yewi enti se sika na mo jejejeje a ye nya no hene gogusi mese project bi e ba oba tampa bai yaso oba ni benya sika bi se tam ajapawa abani benya sika se tam Ilavi abani benya sika se tam National Cathedral abani benya sika se tam ye god ni wan ni nyina eba keka ye wi a obeti de Obokrata akro ya de betene sa dem abaya kwaje bosia wan de afiri wan afo ho eno ya ne firi hi edi sika na mo gigi wi a na fa ya na mo gigi mu nya de wo so mu nya no mo de munye yese ya na msi 11 de be firi ase abro ho ma 11 no me ma to me ma de aguo no ma twi makodi afa ho me hata 11 ye be pompa info bi achi ma be papa say ta ana ma me de ahom tie no mu de munim ne eba mo amonkrofo no kwa mabo mu se mama Ghana ha mu wie sa meto na nsesam kire 11 no ho na mo sa fa cathedral be bribri ya ni so saa na eno so ye ntua ma mo na mo kwa na mu didi ye ya wo wie no ase Kolebu teaching hospital so yesi covid no epija ni mu ama ayarehwefo ne kura mpo so anyinya bi a doctors fo no ai ni a nurse fo no so mo so yade no omo titi bi wo Kolebu Ghana adi levi se ayi ye be dia no covid se epija ni mu covid-19 asamba ba dabi na owie ye no ye sie no smas so ye nya ase ade ye se kura ye se ne sei na se ye nya ase owie ye no ana wa chesa sentimental so eye Islamic senior high school ho anura mofra no kira se wonom kire ni bi ka bi apem no amna to na mo onse do enti omo ye omaje so mbe ye oye kire kakra aka kire eye wonom waso omo hwe matoto ya kwa so dwumadie kwaso boko no atu omo fo so omo hwe ye sanse wonom ata kwaso pa mofra no tu omo gu mo tere so omo ye oye kire kakra wo mani mu wonom no je kwa gbo so kakra ana polisi fo kwa so omkoso ano no omkoya no mkototo eye yibi tia gas yibi di gugu school fo so yesi emuma akomako aduonu school fo no muma akomako aduonu 20 yato mato aye ayalsabia tie ho asem so ewa ha Green Ghana no so eye asoye omohwe eye madwumade we kwa so mekire eye Ministry of Lands and Natural Resources for say Ghana ya target no na eye 2 million ena ni yehwe anim se obedua enua nko ampa omse ya target no yetimi ICD tie ho asem so ewa hanom ewa de Obokrata we eye Ghanaian ya no na 2 million 20 million aduonu 20 million mo me da say tie ho asem wa wase yetimi adua na sabe pepe The Chronicle the Obokrata nam de to so ma police for kwato tiagat ewo tear gas hunsami ana IGP kon manura ana man for ka say na papa ya na tieni do ana o che hunse da bi kono no nya so okọ akwaje fans nemum okọ akotiemu ye akohu die si poten de nam so ma asem ne bai na waye hwehwemu ama palpalian professionalism akoso police dwumadie mu enti kono nya so okọ akwaje fans ehun the Chronicle atwamfoni edi aba the Chronicle kroya esan ba mane say ashe wonum hwe ensase so kasi nyene ya 20 million trees no yen hwe enkra ne ye mane nyefe nyese ebeja ma kuma hwe no na ya tan obekona ni nkomu wu
ma enye ne san o se yenhwe enso ne emfama no de pa bia yemfama no na edua no enyimfe eno na de se dia Lands Ministry no edito Ghana fo ni nanim e wo the Chronicle de obokrata mu na de obokrata mede eto so ede amamo Daily Graphic de obo omu okuni no ono ese truth and accuracy every day na ode ba ya no say the medical dia so mo no ese asio mo na hye ensase ena obo ade ne o ma hodo so ade atodwa kire mu say 20 million nya na ye dua no anase ye adwese ye bedua no ampa mo chese ye dua kwa ma ne boroso ye dua 22 million tenwa asem omo ede aba na owie no chese se kwan a ye nam suoi ye so ba bi asai na obo se adwumayefo omo hwe no omo taletale bia ya tokro na tutututu no omo taletale no ye se ni nyina aka ho bi na ya traffic enso eche ewo akwantempo awodo eso no tenwa asem so wode aba ewo de obokata yi enso emu we no se we kra se mabunu mi ansabi so yeso wono matonsuom te ho asem wode aba bi kra omo tonsuom no ehwo nsem ni nyina giso onya Daily Graphic na watimi akenka nsem na penefo sibre we ene nsem awodo a Daily Graphic de ma ye ne anopei the finder the obokrata nam de to so mamu Dr. Amwanfoni dan se wagini chichi agini coat ene ni ina ne tai asmo penyika se e kan se bacho yitinu ehwinu wayi sakola asmo kan se awe wo pa organic sika sem nti osrada wo mu fa chef from gu akwamu asa nhye ne betumi ene Ghana yezika sem na anwe ne sem asiani amana gina ne naso na problem bia sika sem no efesi no yenhwe nsia no kwan eno ne ade sedia Dr. Amwa ede atudwa o the finder the obokrata mu katefe to so dun enwotwe ena krate di sasem wi aba na omampani abede kira okokotwa asom se ye be ya kwan eno no sombo 167 kilometers ena mo chese sikabotia womde yesa adwumai 150 million euros 167 kilometers for 150 million euros kratefe to so mienu ena the fund the obokrata no edi sasem wi ba dodo na ya brobro so dada na Business and Financial Times the obokrata no enie wano so dia ba na wotrem ese awasi yetimi ehye na yenya policies bi abetumi enso aboa ama Ghana yesa nya nkurasesem na se yenya nkurahye ewo eye economy ni mu we eye governor Edema Bank of Ghana Owura Ernest Addison and odi we enso ede aba na owura panyini bi so dia atodwa kire mu se eye MIIF IMF no achi no yesa wo MIIF wo ho wono so se kire bi so mo na betumi so aboa ama eye eputunyuma timi akoso to no so wode aba enso ewo eye the obokrata yi enso so emu we any ensem bi aka ho na Business and Financial Times ede baaye the editor okra the Daily Statement the obokrata anope ye tekwa fra kuma studio AHENKAN93.3 FM the obokrata na personal no the Daily Statement ebo amane say asem daba okọ no ho a etivido mantum the tie ne say adwuma frase gidigidi tamale yendi edego tatale ekwan no wo mo ya enya asem ketwa krate atwanfoni abampenfo bi asanhwea etuagu ejese wom dia so abofoma contractors nso abasite to mu frase gidigidi year of rules ampa the Daily Statement the obokrata no na ekasa asemwi na ufrase ne ebo achima boabo a signboard billboard kasia bi esunsa benkum pani bi afa no Owura Stephen Ntim foni na boso ena watwera to ho Ewurade kasa Ewurade be kwan na small kan na say ope chairmanship position ewo NPP mu embuni onya empo na billboard say sika ode anya sika ketwa na nka de ade ye den nyanka de oyo ne ama oh mama nyune oh masama nyune debi omo de ne de ba bia wutimi de billboard de ko ana de agbo bagayam Ewurade kasa Ewurade be kwan asemo ana ozi ma Maakye tijemfo asumfo eka ho bi onso ekotintim onso den kata akọ so abato no ginam okopre
So ko women's organizer now. Ono so kobi krata de ho nsem aba na no pe the daily statement delbo krata na ebiem no krakra no yese ye na ye nhwe na agrek yenhye wo mu putu pa ye mo monye den je sefata bia no agrek ne nya omu minister also ko president ye no so isi signboard ne signboard kra do so chen fertilizer ye chen Ghana no o mampani to ho hwe no say madam fo no mo de mo fa damfo mo Ghana ni to ene no ayamba mo ba yamba mo ba ene na onim se wa wie ye de asi papa bi na oye DC na wu na onim ayfunu egun satia no o was our voice no de be de mini mama it's ma be kan mo no ansa sa mo nsa ni mwie nsa no this yes e free bra ye appointed man ko adwuma ye appointed so be ya ban krachi panyin opani nkwa adwuma ongo adwuma mi bisa mu no say yes na katu ya ma nti no ono so atia wate atua wonkwa adwuma na we na assembly members ne say ye hwehwe ya ban krachi panyin ayi ye hu no no wa hefa na eja esemtrofo esemtrofo yi awo semtrofo defo yi edie mu kokohunu opani ene bisa opani say opani wa assembly members say wo madwuma anu yi ode ma wo mo no sane kwaku kan be yedi kan kotie duabo no eno ne ensa na no mu ye omugunsa edigu ni tri so seden sasa se amonje no omani sunye fine omo ye fine ewia omo da kwetita na nado so ampam DC na nado de ono ampam nipa o o se na nado nsak omo se na nado nsak no na mi se ye saki anga ye saki wo Ghana ha ma ne ye ye saki ni pa bebre anga adwa safotin burochire edi minister Ghana SIDMP ai papa yin so ono so ye presidential aspirant to say den na ba bia be fa bia ne signboard si ho fertilizer so nya bi mpo nya makuafo o mampani hwa wo mu nyina ti sesike wo de bia de oni wo de o ya doye wo de sesike o mampani akufo de na eno krabe ma vote na adwuma ye de oni ne adwuma wo mpam enti yenkoko tie duabo no ana we ensagu won ensagu no cross here near easy ta obochi na na kufu ado ye gu nsai so amamu nko so amamu ni di akire ye bo ye kwadada na samra fu afọ na be cross here so ma cross here near easy ta obochi na na kufu ado ye gu nsai so amamu nko so amamu nko so na siasi ampa ya danso na do ase chenchina ya danso na ampa no na go so me no to fo dia e na kufu ado so ampa yama ye sawa hene kro asamble ma kro a obakwa akwatena ni fie ana obakwa akwatena ni fie wo obakwa akodiska so no okodiska na wo ma be kama no ya bare adaso abedi akoya na wo bo so be fo na ya kwaso akofo ya ni mo na akofo ya mfuntu akofo tedi apo na akopon Bejensa eji eche na dia ya nya kwofo na bedu da sanda ni ati bi bia na na kufu ado ado galam se nkoso ni na ya da so na ma na nkoso yesi anu wotwa o ye ka yenka poko na sandika twa ya ponya kopo wona tumi ne ya wo dia e bi bia sha o se ya kana se na kufu ado so tie dia e dia na namo ya basa na nama na so obetie nso dia e dia ne nkwaso eni pa no obetina ho so de obekasa mama ya danso no obejisika se wa ya oba so ya be ma no obo so mesoro ho dia se ba god ba bi e kwansa won san ko ho aha enti wei ensa na omugu ye okay enti mame ko na na do mampani me do no pa be misro ma no cause na nanom de omo nsane se omo ye fan omo bo no mercy o ayi momo na ka omo ba o de yentie ye kohwehwe honorable ebisa se na honorable wo so wo because yes ye nhu enti video no duabo ni video no na kwa bia sante mo di ato we anya duabo ye nsagu yentie yes bosome frɛ ho assembly members wo ho omo che so omu hu
Na ye frɛ bisa ne nti ama no aba ne sa. Me ba chwan. Oh, Debbie. Ba chwan nti na ma frɛ wo. Emma. Ono kasa ne ma. Ai. Ono kasa ne ma. Obusa na semba o say omo no mu yi ano a. Omo je chewo kakra. Oh, Debbie, but Emma. Try when should I be? Oh, the foforo dia to mo. I think say no mu be ye. No mu be. Me say o ma me sere ya. Mawu. O se ka tro me se mawu. This is Asemo. Kurubu aye se, wutie no. Ti fa radio bo kompacho nya ne ntia se bosome frɛ ho assembly members e wo ho. O mo kire se o mu hu. Na ye frɛ bisa ne nti ama no aba ne sa. Me ba chwan. Oh. Debbie. Ti ba chwan nti na ma frɛ wo wie. Debbie Emma I was here timid I was here timid chief say momo okay I was a chief dear no kind of come I was here timid chief dear no dear na di Chief radio bo kompacho nya ne ntia se bosome frɛ ho assembly members e wo ho o mo kire se o mu na I'm so moving. About your mind. Chief Bacha Nuntin, I'm afraid. Chief Radio Bocompacho, Yan is yes, Bosome Frem, assembly members, or much as so move. Now, ye Fred Bisani in Tia Mano, Abanisa. I'm so moving. About your mind. Why? Chief Bacha Nuntin, I'm afraid. Asansu makura so ko kanjo mu. Enti na mo se ase tuntum mu buru ya ya la so we there. We mo ya na DC fue so mo jomudi o. Yewra, is it Mahama breso anata mo sa breso. Twia no no ye hwan breso. Chia no. Chia DC ye Mahama breso. Era ma pade kufu ado breso no so si mawu. Omu hume. O ti omu hume ya ka si mawu. Omu ti no mu hume no. Eti get no de ka sa no so ye samaya na. Very wonderful. Ani am sa wa fo mi unashia. Hey. Asa nkure ni. Aya sebo. Ka tro mi se mawu. DC chief afei oso omu so mu hume. O si an. O si ka tro mi se mawu. Tu oto aso asama do. Papa de se na ka tu ya ma. Na ka tu ya ma no kwa na e wadwuma mu. E no no sika wa se no. Enye sika ketua. Du be kom grawe ya tata no. Ya dada no be be abonu adwa mo mo asem na ndasi fuyi. Mo di sika ni nyina adi awia mo se be so metra ho. Asem nu kom ko du asem ho. Asem ho. Enti e braso se ye petumi a ye fa kwan bi so enye kwan papa so de gitumi no e o se ejai. Obo uko wutie ni kasem na o tie se de asem membe so mu na. E kom de no. Yes. E kom de. E no no kwa wo. Mimi kuro masam MC ono so ni sika ono so wankwa na katu ya ma ono na se asem omo nyina MC fo ne atua mo ka katua no ba papa we de free yes free bra ya appointing na katu ya ma na se onyo no kwa MMDC fo no dodo na atua mo ka ma katua nko na so mo ye de no ante omo ntimi kasa obi ba kasa they should speak inside here omo kasa so mo nim se bi nie ti na me ma adwuma ti ano so me dia no se otua atua ozo demonstration wa ye no abasa ministers yi omodi atela ni nyina akọ akọ and omodi small girls and small boys ni ma na say so omo be kai omo so omo bua u na be wuo so ba o ma mi awu na so wada say ya go ebi ni o se mo wo kan kire omo se ma edan mawu obua ya o hwe u be kom sika wa se no asem ne asasem ne mesifo kure ye omo tata ne se ombre enya sika ketu o enti no two tell reply na to me assembly members no abufuo ni mu da bi omo de onu omo ho abufuo
Obo na me hwɛ na me ba o. O enforce mewu. Koka chom se mewu a. Tie to na. Adwempo obo hwɛ koka chom obo se mewu. Mewu. Na obo enye wo ni the last thing o ya say. There be hwade Who say chedin? Assembly members say you say no need problem. Obo maka ho. Muntie. Ye nim so ne no problem no ne o problem but utie ne kasa mu. Assembly members no no need problem. Na ne etie ne say eto da bia otimi fa okorafo ho abufuo. Na wo de akoso ye ne ba so. So what you say? Aha. Sisi ya ne buafu ne pa ya ban president. Omo e wo si etu omo ka no. And Obo one fine metiase o. Ba de etie ne say e bia ne kakra wa nke wo ho akodo be twitwa age ne ho yi. Assembly members fu atata na age. Wa bra ye to MMDC abai. Ana ba say twia ne ka. Wo say be frefra ne say assembly me adwuma. Oh, for one. So na do ganja so akoya adwuma. This one go na ga kire. Ba ade ne serious o. Say obi MC ya na DC. Na yintua ne ka. How do you expect that fellow say obey truthful to the assembly? I don't say part-time job no akase obetima. And so do I apply to every company contract ba no hwe no obenya bia di wo ho a. Yes, obedi wedi. Say come de no. Hey. Na what me say MC for no so MC ni DC for no. Omo na party for nso how omadwen pa. Yes. Obekọ na party chairman te ho. Constituency chairman te ho. Hwan te ho. Seconds bia no mo na. Na omakatu ya ma. Ena ehise wo mo ho. Ontimi nka. No phone. Bana ka wo so. Wa we obeku. Na so nka. So do what of us ku no pra ku na asemasa. Ebeku. Eni ofa ya dan so de on di ni bu afu so wo nko. Omu me ga to se me. Eja dan so se enye office na betua ne ka. Endi sa some person so mu hu no a. Ye go kan kire o mo se wawu. Na be ko ma ifo atata no bo se okwajeje ye tata no. Onko pe bibi nya no so abatra kwadishi mu. Na say ye madam oko. Obo ebia na ono de no. Ono de ba. Enye o mu nyina o. Ba ebi no mu. Ebi no mu ma. Sechere hine afampre ya hanum no sechere e wokumasi be ru afiso mo de se eduma so me ba o DC for de na emba na say MC anu na meet ba omo nyina afrafra because eja dan so de ono ye DC omo nyina de afra bia na so wo minister ban de o de ade eja dan so ye DC owu anya o ye o eja dan so ni yes wo ko ye galamsi e mo so wo nyai onya na wachichire ne nsagu de chi so ha na gati ya ma moso omre djuma awon mo kan kire assembly members ni si mawu I die adio it's time papa abaja sama ya da ayida discuss every ya man appointment ama afuro no abona nu nkura onya gba gongo bio onya na resign na so we want fie kura mpo a akebia odo abetimi adwuma na business on resign we waka ne nsagu na chi hwe sebo se mo pe on fire on susika ma mo se mo pe na odi ahometi o se ko ka jiro I'm loving them tata no mo be kakraji asa so me so be kakraji ona bo mani nya kakraji ayo na di yago boy di Ghana babe na wase se wo di mungu ye ye wu ye de ho ye obi anda ye ka so ye nda obi ka inya di adi musika na ma ya mo nka nkire ensemtrofo de ye dai ka obeda aka so ya se na so mo ye dede kakra ye dai ka enso so ye de na enye me say na so mo ye dede kakra na mo ntimi fo mo di ma DC for wo ye dede be yu to mo say da no nwan ye ofene say ensemtrofo omo dai ka but omo ankasa ka omo dan amana bedu obubotom di omo ntimi nka ho asem ni asem yo edin etinka we yes na ka asa ayi DC fu yi mo ka mo abofra mo friends and traffic mo be man ye fila da bi we kura mo ha mo ka sampo mo de mo aletin because mo bebre no a mo wo numbers nti ye ya na ka mo atwen ko de ye mo de nka betimi age ye di so ati ase mo twen ko de na mo chirichi mo chen say ko ade ade ma
edi musu jangolu man so no already yan na te say finance minister yi oya ya so no kotu bible o on pesika yi so wasua na me bible no ohwe mo bi di bo nya sakro no o finance minister on pesika yi o on pesika yi unim say common fund kra nya nyina na aba stingy phobia sa common fund o district assembly common fund no tie no mai na ketia mai wo so onkotena ho na okotena ho nom no okogede ahwo nom so no enye ba bi abeka say a develop na betimi aye ayibia de disusu bi dia ye ewoye DC kura so de ukosire sika wo han ho hanum de say agagwa bi wo betimi awurawura mu a municipal na wonom de okowura hin aye we mu kowura hin udi ma so ma ba bitiri mu eyi me kan o mo ho na nka market ya ma no a anka de bia me visit schools no ya me be hese de maduane no ye no ama mo na me ma test etinga chief abo ma test ya ai sami sumi be di bi ahwe se ba do mu ni se if di me ho problem no Ayazemo. Hey. Serious. Oh, serious. Ama pade Akufo-Addo amamu e de agbagba perkesen. Serious. Ono ane nkrofo kra ebre. Enzo mo nka. O kan so ano bubu afu. Se no. Kuno mu sie sumu a o se chale ni amo ye de no kura no ana mo kan. But one ne ba han mu a o se nkasa. Nkasa. Okaza anu waja. Pese mama ofa danso bu afu. We wan hwe no ja no se mo be kan. Eja danso bu afu a. Uyini firi so unyimi firi. We say papa be so uyini firi wo. Wa hwe ni mo aso unyini firi wo. Ana so kwa resign a ebe ye bibia ho. Se bebre beba. E ba sa wo senka eja danso nso koku hunu enhemfo no. No chechiri mu kire mo se. We ni ma. So what I say. Na mindful man. Da bi eno no onze obuo de enfa sika ho. Ye se omu ade. Anfo no se omu ade. Na wo na why adwuma sing so appointment ya. Wo benya nikura de abu ade. Cause ese we ban chepe na ho kura ye na hi. The first approach no kura ho ye independent. Ohuru na na do picture with the TV so. There is one time do no. Ono ale president ya appoint no. Ohun na ni so won fa ni wure. Orbo, Vantin because orbo. Ma me ne bese e. Okonfo ne ba bia wo se yakan ho. Oba bi mo se yakan ho ma me say munum TV no. Waka ne ho anya TV so. Waka ne anya TV. Waka ne ho anya TV so. Munum no. Eti omo hunu mpanimfo di duo ma table mu timu de bia o. Pa omo yeda. Say di ja ni mu na nanam. Omo yeda. Omo nyama ko gusuru ono na mo enjoy na de ko. Omba out abekasa na sem ni nan say ne party obegu ni party ne mu ase. Party ne de ni asem no. Sek ye nyi ni pa ni sin chan de ma me na mo ase na eja. Eja dan so se me kan kire me se me kan kire ayi assembly members ni si wawu. Hey. Oh, there be 21 minutes after 8 live on AHENKAN93.3 FM. Hey, eja dan so kafra oye DC elbo so me frɛ ho na ade no abu ne so ama sei okata so enye yie biem nti o so wode beto abonten ema nipa nyina timeti bi o se assembly members ne se omo hwehwe ne no mu hunu no a ababa wa no ofre no eye nsem kyiro ni no onko kan kire assembly members ne se wawu radi Yakufo den say abusia yanto so na yenko yen anim da ubon krata mo boso eno na atwagu sisi ya no na babia yaduro no ye de interviews upon interviews no akese pa no na ye de bremo ye be sha ase ye ne yera samo nyameche na ko sha ase ono ne director of communication at the Ghana National Association of Private Schools opani wotime kan FM suni mamo ache mejo many abena na umpo de na me na do manenso o de che ye de radio ase okay nti somewhere na ye bebo ho nkomo de ebienu baako ye ya nti asem se mu siw aban aden a ono ankasa nunu ne ho ano wo sere 30% air placement priority or the amane ho mo che se mo bonyo so nukre omu sa nukro mo feni anope ma me fancy akonye so na
menchia one watifo nyina na mekasama Ghana National Council of Private Schools NACOPS. Okay. That correction. Yeah, that's it. Ghana National Council of Private Schools. Okay. Schools. Okay. Yeah, that's NACOPS. it. Na meba wase maso no. No kre. Ye hwe ye mofra ugina pen enko na. Ye beka say for over 30 years now. Mpempi no omudru eho no ma ye ma omakwanya ma omokokotwere ensohwe. Etimi de boa ema omotoa esuko onsuku pon akesi. Ayi na ye nim say wayek ana sa tumi no aban edi ahye sa o conduct sa exercise no ema ye mofa no twere BC ensohwe no. Na wo hwe yen schools ye wo Ghana ha no ma ye senior high schools na ye beka say ye chichechichem enchichenjichemu na abani nyina gina say modern ma school no ebo ene akade a wo nitimi de bo omo ema disua ene adekire edikoso na enchichemu no ye finish categories as school no bon homodin ye pa ye de natural category A to asusa ekokoka se bi bo yin schools ni bia ewo enkwase ne de ekeka ho sa na wo hwe category A schools na owufo bia ni abofra bia ni so ade hu se so ko twa BC nso hwe ni wia obenya akwanya na watini ato na uma so na disua ewo ehono a category A schools no yewo 71 ena ewo oman mo na say upe se utimi kocha school ni bia etimi je o so bo hu modin yi pa na donna ehwe mu ahun se wo hwe 2020-2021 policy document bia etimi echechire na boa the public on how to select schools na emofano ebetimi ediso na abo mo on their school selections no. So page 17 Ghana Education Service at the Ababa Tuolum Pifi say Odo Hamo Bupen at the Asa out of the category A schools 30% at to Honum Ama Yemianoma Woma Eco School Aban schools. Not as a Usham Pana 30% of 71 it looks like 22 schools no there they are to Honum Mama Yemianoma Eco School Aban school. Now the rest of the schools na akano omosane ankwankwan school mofra eba be pre se won sabetimi asan akambi eno na wohwema eni mramu ba bia wo kan Ghana mamra na article 25 clause 1 and 2 na the educational rights provisions no en kire ba bia se akra bi eko public school and as a private school mmanu ma no tumi bi se yemfa san hyehyɛ no enye adwuma eno na sase mu ye ne Ghana Education Service aka ho asema ya petition the Ministry of Education by who say bianse ma ye ka no sabi obu bi papa bia mfiri mu emai eye last year ye mofra no ensori a okotwere ye ebe ye nwa pa se abofra bi a okọ ankrankra school atimenya aggregate 6 aggregate 11 any greater esoso any ebetina bo mama school abeli abema ye umunya ne say wa twade na nsoso no wanya akwanya anko SHS a wombo ejuso eno nti na ye de aba abontin say sabi bros ene masinkonya na yaka na ho say de ye pe no nsesanye bia ntini mai emra na ho sie de adwuma na emfanya adwuma dia ene ye bekọ ya bank siem na mram eho na ye bekọ akọ teste emra no constitution ye hu say de ka na wo musa anase enimu sa the Ghana Education Service juma dia odi na sa na wo say ya na ye nso ye ho ati ye mo afi okay etimu nya ntia na opening kese ye ewo mu no enti mwenya ko ana fe na mo bekọ ye go enjese so any legality no kasa we have to do a lot of consultation. Sabi bulo so nya adwin kasa o kasa o ko quarter
Also to who you gather a whole lot of evidence. Among we say war grounds. Now some now could be said your bull and shoe each them. Okay. Waiting I come out in you. Ain't he mu make attempt and so say we any more intention no penning for abemo. I catch them so there be mamon fendru sa level no when ya any approach bisa. As we speak now, and penning for banana and akasa. Because a kukomunism and our near 80, but we issue the public has an interest in it. And yes, this is the first time I ever can want them. Already, as I indicated, we have petitioned the Ministry of Education. I only say, Sabine says, I'm going to free my bar. No, say, Abba. Now, some no say, I can't no kekena. Na kamia kwa kwese se bi bro ye nwa ye no mu ye adwuma no e kwan bi so ni di omu hwa mo kakra they can't this 30% allocation na ye dey ma public schools how are they private education in the country me abema ema ye kwan ema ye ni humpomo enye e dey hu ni say irrespective of all the course beba we fi be aba now no we have considered to know say the best place I can answer my betting aboa Amaya should be okay. Now the public will come to the understanding say, and some now you can ASR, and I said the DSD Jumantan was a and say Juman. And in theory, you want to say, and Merman Yoko, near Quaco Kanyas and Logo. Okay, ain't he many any 30% priority placement when more any alternative would be a mobile percent company for best substitute? No question, Pan say. Before the inception of this 30% allocation to public schools, how were things done? That is the first question we need to ask ourselves. Say, "Nana, you see, name. Can you be Emma Abofano? You see, a son has been ashe." Let me who say, Abofano, when we talk about learning, we have 3 domains of learning. Akrano cognitively, Oceandia, Otimiki information, every core information, and answer obedience. Acquisition of skills. Find no any juma near Tiade. Vocational and technical schools a war no. Ubi on no fees everybody no cotina classroom. Information that will be pulled out no. On to me and fun to me and produce MIR. Any media and say beer. Sabia bro, metimint in the IBB. Mitmakika and Yamanema, no dear abom IBB. On also maybe a MNO. But it looks like free senior high school policy way one way or the other. The one say I say a buying identity be just to protect the implementation of the free senior high school policy. If you na mobia and found grade that will be a bina, I say a Kenya man is your own school. Can it no? They're very competitive. Say abofrabi see that so when you aggregate 28 aggregate 26 any the keka your schools shouldn't be one man this is being your pie because the category A schools some of be echo now sha isn't there be musama and cry echo and say be a university for edeba bontin say your mofra and saying after the implementation of the free senior high school policy by or try was seen so no obetwa de nanso oba na okoto so university one ma enema mu etimi eyedin emomo pa it means the foundation is shaking and in na say ye bie nemam ama obia ekobi there should be that definite standard say akra no kaneno say me esi enema no etimi boa ema mofra na okra mpo esuande ye woni say that is the only alternative. If we should go back to how things were done in the olden days. We say betting aboa. We say we have refined students here. Some programs be or honoma or person or truly what is a was or yes and I think say no betting aboa. Near my papa and my family who aboa more mind point to so many churches. Okay, in the olden days, you know, the end because you say we would 30% cut and on the ato in the olden days, na percentage bang. Over no percentage be NM. And now we will be a coprinity. Yes, will be a coprinity. Akrano.
so free public school, so free private school. Now, Muka by the rationale behind why or the 30% allocation in by a year 2018. And now the then Minister of Education, Honorable Metropoko Prempe, Napo, and they just say private schools, because they produce better results than public schools. We have some of our children in or more deprived areas. And for that matter, mechanism government who say or the 200 year juma, a bit me abwa amasa of fire or deprived areas and also enya kwenya akoko schools at the be any say or the Ohamo Bupendias and over 200 amasa farm. That's notwithstanding, Ninya Bema. Because you decide no area juma panswa and any who say some of these deprived areas we are talking about, we have private schools. And the some of finance or also call private schools or what's if you boy in crassy, almost a dinner a diamomo. You will not be over mon crassy, said your bro. Caneno or court no court transactions or na, a modern moi or bono, which mean ya quanya eba crum, eba bushiadi. And so I said you go, ubiti crum. All amenities a bit now one manation biano unya and so intimi enya sakonyano. And no cramble my dead me who say ampa abofavi wayadi na nadinim a course ye. And yen na a crowd or no public school in himself. Irrespective of the grade I may produce be an minya kwanya school. And to me motivating no emano insiadi. Here they only say caneno. Ye design a man who go across me be my a bit my boy, and my setting Mika Kayan, about fra, you won't say when you my dear, no bit in a shandian, a quanian with a honor, Eddie Amano. Okay, Inti, I get the impression, say, as a private schools are more Ghana, are buying win any moon din year. That is the impression I get because, and Che and I'm almost under better one thing, say, cost of running private school, Ghana Hano. As a acronym, don't you think it's a acronym and you should be able to adjust to the involvement air cosono? Over Obia, I don't say that if say we are say acronym and Oshe and she say, a on my year can be once in a year 30% allocation, 15 years to police at the buy private schools. A business is maybe now a collapse. And on say people, even to me attribute to say a year air corner and free BC registration for students in public schools. You cannot attribute it to say a year call and economy. But friends say a buying we a buy all year now. Yeah, become a banana say. Government is trying to obey BB. The face of public education in Ghana here and I that attractive. But as you do that, you don't do it at the detriment of private schools now. Oh man, 2 years no. And then also some modalities when I go crama or also because you see private schools we shared over 22,000 private schools our country Muhammad. Yabua Ama Oshe, the infrastructure, schools are buying a war one. You have absorbed a lot of the children. And yes, government schools alone cannot accommodate a Mofra Oko school a woman. And in as much as yes, and Emma Wayne Etimi Abua, amounts who say, who trewashim, you want to also make your services more attractive. Don't do it at the detriment of an individual or also constitutionally all right say adia oyen also etimi eyedi. We cannot factor it's a year na economy. If you say economy, other businesses are running. I think in private schools almost every day they are coming out to say and nema we hayachi nema we hayachi. Ehuni say and she say mono say abind the nema bi gu akwan so. Office me ye ama media na yi na or train the private sector so who say this and that and maybe go akwa yama media yi and so this is what we have for you. You only say that standard and you na I think it will work for our greater good.
Okay. Enti debi ameno kasa ya mi bisa se dia ekosi is it that muni reps ewo eye government level abibi enie policy bi no de ba mo so so mo betimi a kire mo adwene dia fa ho ana se mo wa is it that mo kire adwene no aban no fa na emfa na. I think that's us to why this time we want to go to court. And no I can be here. Yeah, because this time there emfa ho ne course bi abeba any avenues be create say this time international and council on the table of discussion you won make bia say again say you court some of these things no dey mama yanko okay e ko ba dey be free ma ba bia no the ho anu yie ba ama nsemi service say okay yeram yen fancy ha no mo na yen we him well bibia ni e besan ababiem. Yene Director of Communication at the Ghana National Council of Private Schools and Ekotwetwe and Common Yura Samuel Nyameche. Na unse enra me ka kire wo se NPP positions are be vacant as we speak in a mark 10 pe. National Chair first and second to third. International Chair 1, first vice, second vice, third vice become 4. Na the General Secretary 5. Na the National Organizer 6. Women Organizer 7. National Youth Organizer 8. National Nasara Coordinator 9. And a Treasurer position no na ye 10. Sa 10 vacancy and ababeda honomo. Vacancies ya ababeda honomo mako 10 no. Enipa mako 50. And a kwa prayer. Enipa 50 and ekopre. And into the official report from the NPP, Wamo Elections Committee, no, in the full list of 50 aspirants are Omo Edu Mudia Quaco forms say almost so per se Omudia Grono Ebi, Wamudin Enye, an international chairperson position, no enipa ako, so amon so equaco pribie, no, ya Marco and son Omudin etwa so ewaha. Yawo Yera Stephen Ayensu in team. Professor Christopher Ameyao Ekumfi. Stephen Kwabena Boating. Sami Crab. Akwesi Osei Ejeyi. Joseph Ayikwe Otu. George Kwabena. Okay. George Kwabena Abankwa Yeboa. Inti nipa magmako ensui. En wamo se bribemu a. Tu ahene ne asi ahene fo onyo mu gidie no onyi baako e ma ne mra meye otitine ni mfama NPP amanyuku no mi si su biemu a Stephen Ayensu in team ye tie friend Stephen in team Christopher Ameyawo Ekumfi oye professor Stephen Kwabena Boating enye stiga ana debi we nya stiga Sami Crab Akwesi Osei Ejeyi Joseph Ayikwe Otu oye lawyer kane na osan ye mrahye bedwani ema omanfo ewo kruwo George Kwabena Abankwa Yeboa enipa makmako nson yi omoso omumu baako pe national chairman edi omu nyina so mo pe national chairman edi inti delegate ni hwem no onyi baako 7 Edion na asabi menhunu no ana ono ne Stephen Kwabena Boating no sa sina asabi ni na namu a be ono a I see vice chairperson position no ye beto abede yi nipa makmako miensa first vice second vice and a third vice by the number of votes omubenya enti ehon de yana mu likely say ubenya na enipa omudi omudin konye already no maame Rita Talata Asobayire owum me no ka say oye vice chair wasan ekobium so omsan maintain no ena chairman Omari Wade ono so oka ho bi wasan akose omo entantoma no na say onko na nimu so maintain you eno so ho asem ho nti vice chairperson no enipa edum din koy makomako nwotwe
Edmond Opon Pepra, Edmond Opon Pepra, Alhaji Masaudu Osman, Alhaji Masaudu Osman, MC Jewels Anan, MC Jewels Anan, Rita Talata Asobayre. I don't know what's it. Hey, Nidin Wate. Kobi Kipa. Rita Talata Asobayre. And I want Michael or Marie Wadie. Kweku Nkansa. Hauza. Okay, Yahuza rather. Yahuza. And Nuosu Kenwood. Nuosu Kenwood. Then Chema coming kisi. And I just know the Kingston. And that's me who's going first walk. Bema yemere kwanso. How? Debi. Chema kisi enyanko. Bema yemere. Bema yemere kwanso. Ntu enyanko. Ntu omo akosesa enkrata no. Mame sensi su bi mu ma ho. Edmond Opon Pepra, Alhaji Masaudu Usman, MC Joel Sanan, Rita Talata Sobayre, Michael Omari Wadie, Kweku Nkansa, Yahuza, Nuosu Kenwood, Enipa nwotwe na womudu mu enkrata kwa na so makofa enkrata na yehwehwe mu a chairman Akumi Nkisi Hrabasa wentumi anko mekobi ni yankwane kwa General Secretary no so say na tie John Buedu oginam Musa Idrisu Superior yeta fa no Musa Superior oginam Frederick Opariansa oginam Justin Kodua Frempon oginam Charles Onua Wontobisu oginam ena Ramsey Ajiman Prempe ono nso ye hwan I see. National organizer no so omo enya akukuduro kwosesa nkrata nie. Wanti udi anaje se omo nyina na omo ye gagai, omo ntimi ankofa nkrata. Omo awuti omudin ye omo nya akukuduro ekokofa nkrata. Henry Nanabuachi, Daniel Ni Kwatei Titus Glover, Eric Amwakuchum, Bright Aciful Kumi, Dr. Kwame Efriye, Set Eduejeyi, Nana Owusu Fojo, Enipa Ensui, Enenya Akukuduro kofa nkrata, omo aka nyina na omo dwomanum e de akere wo omo guess. National Women's Organizer position no nso, omo enya akukuduro akwa kofa nkrata omudini. Kate Jemfua Ojinam, Hajia Saudatu Said, Hajia Saudatu Said ononso akofabi. Ellen Amadaku ononso akofabi. Ena Akosia Sewa Abonsu, miame madam Akosia Sewa Abonsu ononso ginamu bi. Enti we mu nya akukuduro ekofa wo mo nkrata. National Women Organizer position no yenkwa homa ne so na yenkobo enkomo sisi a yane Mrs. Boating Alice, small and medium scale contractors no wo mu buafu no ye ma me ka ho bi ma no tie nka anka na fam suni ya mo ache amakwa ba o mpa chome je moso na wadaro ma umpu mboko de o nya me bi fi shira me dofo ye de radia se amen. Na ye ka say small and medium scale contractors ya omo ye henfo SMC no a single man contractors because it's an individual. We are all over at Ghana, all the 16 regions, and yes, there be a highways office be a one, be districts or regional. We have SMC contractors. Yana. Ye do a kwan ho no say wo mo contractor ye a kwan ni wie a when they keep maintenance see ye do ho ye titiri go temu
na ye prapra the regional capitals baby I was say baby district or region ye na ye say nyuma ni na. Oh, I see. Na mubufu efu aben na musi mubu efu no de ho. Papa sawo ho ehye ye mpabo mu. Since July 9, 2029. Yeah, ye chia ye ka up to date. Adwuma ye nyina ye ma ye kapre. Ebe den ye tima ye adwuma. Na ye ntua ye ka. Na ye nsusu ye wo families. Na ye ne nipa sabio workers na ye adwuma. Wo mu ye o adwuma no no mu ji wo sika. Na ebe sime. And they were 2022 June. Na ye ntua ye ka no. Ebe den and I said ye na ye be ye. Ye yabutre all these years. Ama ya take ye tu akwan, ye tu anamo. Ahu mpanyimfo akọ amwako ata ho. Akọ baby a wose ekobia. Road found ya akọ ho momo. Ya ko hunu road found chairman. Ya oye yewura afanyo Martins. Ya owo wi ne ba no. Ya ko wo nyina ho. Oni e kasa fine. Oje ye fine. Mo ka say that was March. You see nyabotrema won. Now you will take it up from March, April, May, June up to today. You have not heard anything from him. Young can yente ya just say damo. Ya di try a walk and say Deputy Minister of Roads and Highways. Eba ewa Adum FM. Ebe kan say omoni e kan omotua ye kan. Emma Womwa ye sefe han yema on the yes adwuma ni nyina no would not pa for no be bokum. No ba be go say ye tia mo kan na muntua ye ka. Enu gu ase popo. Adan. Ebe si no me no ka say papa. Ye ma ye kapre. Let's say ye wa. Sabi papa wo be dan survive. Okay, enti free 2019 bepim 2022 and yentua moka 2019 July 2019 bepim 2022 up to this year up to yes sir. It is because of that from January up to this year we have not been to the site say kwako ye adwuma anything na ekwan ho afu bebre na no na menenam ayi sakomo no lashibi ho na afu basa baby got see ye yiri essence kwaso akwa you see your father hand top you have payloaders edititi got them rubber and your man na shisha mu nyinara edititi nyina won't me bouncer without using tools. The Nina no so ye ni barcode ni na ye high. Na ye twa me na. Okay, enti sisi ya monsanka na mo company mfo nchen na omo bi anso ye kan sem de kire mo nanso mu hunu hwe no. Mo wa na mo fufuro bi a mu betu a mo giri se no de de bibi papa bi beba. What be sa? And say ya ko ye tu na mo ni nyina. But when we young for be, Papa, when young for, and you begin your casa. Say a man up to the end of this month. So I'm from the baby. I Ghana Jatwan Hene back home. Made and well, with my young for the movie. And the casa. So young show from now. It is from now, I let my before maybe the end of the month. Into you see a new few action or pay, yes, I can. Yes, happy. Ain't yeah, chain. They say, do all the annoying all the regions, all the regional capitals in Minala, and the districts, and the idea highways. Office bia wono SMC contractor wo ho
Tia let a woman yinara from the Munabotre. Aha. Okay. Now, what to make a blue share when you call? I should know what they are. When you get to the bridge now, you know how to cross it. Okay. Yeah, let a woman now. And you pattern, you pattern all over. Okay. If you can imagine, we are over 4,000 to 5,000 members. You know, just imagine. If you do what, you will know how to cross it. Okay. My bre pa mfie mi ensanie de na mo nkrofo a mokwaje bosia mo ho kra mbe den. Me see 4 am no di jan operation no boom. No mo boom. And the gas poto. Na wa see a community. Let dia we bankers e jan too. Na aden. Ya wo ye nim kosoro papa. Debi. Enti ma me said ya wo kan no yen twen na senior opani ba ko de ne ho awura mu bie yi yenya ne mu gidie de ebesi bia ebesan ba beto ankomobo ne so anya monya tena muso mfo ma no ntum yenya ye Ghana fo sa yenya na church kan so a wo mo attitude all this year to mu to get wo mo the interest be kan wo but rather they are coming to take tax from it. The Chicago area 20 some years it has lost its value. So something must be done. In the actual sense of the Kwampono, if not because I said the BCAPA, and they should rather give us interest on the whole amount. I see. Now, my final question is mu follow ups no here funny say I was see a release Sikanidi free. Is it finance ministry? And no. We are not under finance. Finance was Sikanidi free ba. Roads and highways. Amwakwata honorable. That's it. Okay. Road fund a baby release Sikano. I'm at the Akoto highways accounting. The account on the highways is one of the at the distributor first, a distributor issue check for us. Emrebi yet sana honorable can say ya nyi 11 na ntuma contractors ye nti omoka nti munya gidie say o sisi ya ade atuma ye gidie de nchi sika ne beba. Well, papa, say ye nyi na ntuma contractors ye nti aka. Ye no road found no na wo ho no. First no papa, me let me give you a gist of history about this. That go man penyin ko for time no. Na yeah adwuma for so long. Na me dia no it acha 3 months ni atua ya ka. Akwapumu 208 a omankufo o man penyin ko for ko ye. Ena eto mo a ena ya papa yewura Atamos buy no. And the free 3 months, I call 6 months. A free 3 months, call 6 months, and no more teachers. And you were Atamos, I call you at the bar, you were Mahama, but to buy and no. I don't get 2 more than 30 years. So, and see, Mampania Kufu buy 2016 or no buy no. And I just don't need to know no better. Oh, no, dear. But there be a back pay. Yeah, back pay. No better up to 2019 June. And also who say Yatumu, let's accept idea, and you'll see young to me. And I got to my approach. On those where Yatumu heard him, we said, your baby, I met was. And also Yatumu, let's say, Yamia Yadom, and the case was some back second time we are. Send an connect at them. Like I said, that's the history over the whole thing. Okay. All right. Inti, send them Dikan. Wo beside ya mumu fanye hu baby yate munya mufo ma no ntumi nya ye Ghana for and apart from that Rukwampo no won better see yi di tax say tax biara ye wo biara na ebe yi
Na eno na obi asend me message sisi ya say mo members yi dodo no a ye party for ebinim ye party secretary for ebinim ye no kra so mo ba obi aba wo de me de ba obi aba na say eno kwa na wo sen ka boa no mo kase mo ma ban na ti so yi o people can say so but me dey obada no ko gina aka say ye ni a ye wo mu dada no new ayudia change your government bia ba e pa foforo e be wuamu it's number of kilometers here the first no it's not the same as we are doing today o ma tete so acha ma o mo ho well say me asomo da ho so tinye so wa mountain I see mama said your kind no ye nyina betwen opani no a ode na no atomu bi no na ye nhwe de ebekosie na chiri ye nsan ento ankomabo ne so manu patie force ye frame obowoba ofori amanfo ofori amanfo ane ofori amanfo senye me papa no ntim mo nhwe na mo tutu mo nkasem yate I feeding for school feeding for a cafe moi. It's a what we say, and maybe some of the 7 regions. Even the woman training now. There was so much into no. They say Ghana no. I am say only demonstrations every day and solve problems. And so some kwade mo mani afinti mo demonstration akese se mutimi nye bio. When we get the bridge, you will know how to cross it. Oh, okay. So we have to move among that. Ebetimi aba se me hunu me maame Alice ya. Wawe ne sneakers, awe ne jeans mu atiasi kurom. Di ko jambo boditi. Papa, me say even as I'm talking to you, when you see me now, you may think to say I'm one of the youth. Forever young. Yes, I'm forever good because the blood of Jesus is in me. Amen. And He's keeping me alive, all round about. If it had not been for the Lord on our side, how could we have survived from not being paid for almost 3 years? Huh, Papa? Oh. But Bibia be ye, see ya, the Bibia be ye. The Lord is in control. Amen. It shall be well. Amen. Amen. Mama, yeah, that's be brave. Enti nyame nhyira won so ye ne ye maame Alice Boating na ekobo enkomo no ye member at the small and medium scale contractors juma ye so omudi ni poten ne so omodo do kwan ho ya kwante mpo ahodo no omodo do ho na o kire se be se mfinhia me ensanie o makatua anase adwuma omo aye no sika wo se de ma omo na ma ene se ye ne nakobo enkomo no me pa choti we ma ye ba ye to aso adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo bo price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's dramatic so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement ye obotom na paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise ye wo amantra ye ne Dukes filling station na di enhwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ne Dukes filling station edi enhwani mu Akwasi hwade ye ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge na ne kire ne kire onu PSA bra me na masam ni o akrabato
yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma che me dwun ho wonte na via dan kra ene me ne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kwe wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil kwa na begu me car engine mu ene for seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Ebusiafue media sempanamo odokita tro edrama upe edro ato enye enhan ho odan pharmacy aba edie no bebre aba enunti edro bia wupe bia wokwa wonom bema bi oyare nso na wokwa mo nchechreche oyade mu so a ebema wadura esefata na oyade no hwrom afru ni pediem yaba ne test ahodro nso a wonom eye blood glucose test uric acid test cholesterol test hemoglobin test typhoid test malaria test any test via wo pesa wo ye and any paboni adoso enunti wo to edra to free bia papa odan pharmacy council for agyen atum say yenton enru papa enfama afes open doso puom so atua oba odan pharmacy a ubenya enro bia wo pa bia ato tie mamenka ncherewe obeto edro so a ye beche wade free adwuma ya fonso animu tepa enunti fawani echremu ewo achim oda Nanes Palace opposite Duke's filling station abansro ne soro ha ena obehu oda pharmacy freyen 0552 092150 Amafo mi chiechia na mi busa se wo per fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI electronics mo oyiwa na momu no so bi se per microwave per blenders per gas cooker ehe ana no so wonkro ODI electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI electronics edem yopo afei so obi per washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obi bie ODI electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo da form nemu akwanya na twene kakakra na afa wade a ye delivery edi ko ba bia eye ODI electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer ana say iron fridge microwave ana say bibiti say kettle and gas cooker ni nyina ODI electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Di ohia ne se. Ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI electronics. Babia wo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a ubetima be pick your product. Ewa henkan 93.3 FM heya. ODI electronics. Ye boy. Ago odane ne mpotem we munya so na me won sempe bi de mamo 2A baby diapers na munim etode bom ma no say die yasesa ne din abeye next baby diapers na wonim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie esan cotton dodo ade awramu nti no o the next baby diapers ebo wo ba ojo so sign ne to homfo ensanse bia entingu ne to ho won sum fan hawo oba ne yeso comfortable etuko chroma sensuo cotton next baby diapers fabe boba no na ne ho beto ne safe form obenya next baby diapers ewo be bia opedodo afre 0500285000 na monsha nensuo ema amubu monsanso ye wo next sanitary pad ede mamo next baby diapers ema mofra hot so mo FDA afitwe sa edwede nkrato yimo agye atomu se eje
Hello. Wofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti. And me ya medicine counter assistant. Many a GE. Ampo, Sawu Pesa we ya medicine counter assistant dear. And ya na Mekot Health College, Ana Obeko. We ya medicine counter assistant certificate program. Ya ye re-school in Suma 1 year where MCA. Nanso ni pharmacy council certificate. Na dia ma wonder so ne say. Pharmacy council Ghana age 1 year tum. Na ya ma free IT training so eka ho. Admission gusu a ekoso. Ya Tima Ansenka forms. Ye were 2 campuses. Aguna Swedro. Ye were Dakwan so. Kaswan so. Ye were Congo Villa. Ewo New Market body ase kwan so. Ubenya forms ni bi ewo campus mienu yinyina. Anase Mekot pharmacy shops ahodo ewo Ghana fanan ba bia. Ni ye 2 campuses ni nyina nso ewo hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa nso dia. Ene na ko Mekot pharmacy. Eho na ubenya nupa. Ghana ene amono ne de. Frɛ 0592 522 111 Ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Abusia da se so atwe yam yakoto nkra abaye to adwumadie ne so eye maache eno ene dwumadie no edin men so ofre me oboba ofori amanfo yeda so si nkonwa kese so ha mo akutoku me yo men som me kotoku man ene Ghana man enyina na abusia before ye be kono na miguso a me bobo din no de akere wo omo nya akukuduro ko fa nkrata se NPP positions no ombe ko pribi ebi no de oma no kan ya se na no de peges me ne de nurse yi oboa wanko oni tro osuro se nisika be ko him nti wasan omo enya akukuduro no wamu din na ye de aba eguso ebobode ama wo no national organizer ena yeduru so okay national youth organizer rather national youth organizer ne nipa makomako enum ene nya akukuduro ekofa nkrata no ebi na so omo de bekọ no we ya nkrata no akofa o na se wo de bekọ no so ho asem wo ho national youth organizer ne ye wo Abanga Yakubu Fuseini, Salam Mustafa, Prince Kamal Guma, Michael Osebwatin, Kakari Kingsman Mensa, enipa enumi eneko. Abanga Yakubu Fuseini, Salam Mustafa, Prince Kamal Guma, Michael Osebwatin, Kakari Kingsman Mensa. Ena omudi womun krata na som kokofa nkrata no ebi. National Nasara coordinator nipa makomako ensun. Alhaji Muazu Isaka Kunata, Awal Muhammad, Ishmael Haruna, Sulemana Al-Hassan Atakpo, Abdul Rahman Diallo, Abdul Aziz Haruna Futa, ena Haruna Meza, enipa nsun ena omo soso akofa bie. Treasurer no yewo Collins Nunchiri, Collins Nunchiri Niama, omo tai friend CNN, Collins Nunchiri Niama, ena Mary Posh, Charles Dramina, omo friend Dr. China, enipa mi ensen ena ekofa womo enkrata. Yenko ahomane so na yeni ura Mark Denchra Crunchy enko twetwe enkomo oye General Secretary Edema Teachers and Educational Workers Union TEU of TUC. Openi utimi kan FM suni mamu ache. Mejo so hineba. Umpumba kwa die. Na mehu ye mobo ode enko ache ya sida na de bama no. Ye de radias. Nyame adom yenso ye ho ye papa. Na mo kire se aban ni ntua kola emfama mo cost of living allowance. Eno ne ye de ba de. Me da se ma menchia one watiefo enyina. Cost of living allowance allowance bia o se aban no efiama adwumayefo ade ajojo won mo bre ene ohawa se ye komo imo se renyina baka ya afi etwam no
aban ene adwumayɛfoɔ ɛtena ase esi nkonya wɔ akatua ntumu mu no nyina abɛhyia sɛ esan sɛ ɔman no sikasɛm enyina yie ne nneɛma bi nti afi atwa mu no 2021 aban ma 4% salary increase and for 2022 ɔha nkyemu nso 7%. Nea ɔmo kaayɛ ɛka ho ne sɛ ɔno bɛhwɛ sɛ ɛtoɔ ne asetena mu a sɛ ɛyɛ den no wɔn bɛbɔ ɔmo ho mmɔden ma nneɛma aba fam sɛ bɛyɛ a adwumayɛfoɔ ho bɛhare ɔmo kakra na 7% no sɛbi atumi asustain yɛn saa bere no ɔpani na inflation ɛyɛ 9%. Nti almost bɔhyɛ ne sɛ nkɔm bɛyɛ adwodwo nneɛma no na nka inflation no koraa tumi aba fam fɛda ɛnɛ yi ɔpani inflation atwa mu 25%. Adwumayɛfoɔ akatua no nso da so gyina 7% yaa ahyɛntweadeɛ nyinaa kɔ soro petro ntumu dabe na ɔtwemienu biara foforɔ ba gas mo si yenyae debidie ne ennua ebubu na yenyusu gas ene oma cylinder so ɛkɔ gas filling station ebu a wokotua no enye buketoa aduane bo ɛkɔ soro adan ɛka ɛkɔ soro bibia ɛkɔ soro na aban financial policy no yentumi ensan nkɔtena sɛ yɛ kɔ renegotiate salary increase base pay ɛne adeɛ enti ɛna adwumayɛfoɔ yɛsusu sɛ ɛne aban fa saa cost of living allowance yi ɛmma yɛn na ɛnso ɔbrɛ no ano kakra ɛnkosi sɛ yebe agree on a new salary structure for 2023. February numu ena unions in education, NAT, NAGRAT, concern, any tewu, yenyina ba yeshia fako, any a troll krata de koma, Minister of Employment and Labor Relations. Say, ahotre na ekoswoto. Omo me yenye hobi, na yensin konya, nien kasa kola yi ho ase opani kasa no koye say ya dia tumo si enin tumo besinne emoaye bi ama ye ba be di May April no mu tewu ye issue statement ade ba bonten say abaya nhwe eme ya nka kola yi ho asemo a onhwe ye ade de beba no emmoa oman no and also the Pums Abri, Yanya in Moabia. Maybe 24 Bekaya, TUC Secretary General, Dr. Anthony Abba, Ejina Jumaifuna Nemu, Eddie Sa at the Sredi Santo Abayani, Norman Penyankasa Ewo. The Pums Abri, I mean, no Case, and also Yente Hoshi. Na dinu abaya ye no ma adwumayɛfoɔ ɛho ehihia o na sabi sɛ mpanisi ye de ayase duro na ɛhyɛ atɛntɛbɛn na yɛpɛ sɛ adwumayɛfoɔ mfa wɔn ahoɔden ɛmmoa afɔre nyɛ adwumaden ɛmmoa na nneɛma nkɔ yie man no nanso ɔno mo ahiadeɛ ɛfɛ sikasɛm ho deɛ abaya ye din wɔ ho na yɛdwene ho ayɛ ntiase okay afei taxes ne ade a ya introduce ne nyinaa rodu sabio si akapiantu mu kakra aban de ma ya na enso yɛn enso yɛ de amemmenefe ɛso mu no na afei yɛ bibi na ɛma dwumayɛfoɔ ho nkare wɔ a na wayɛ din wɔ ho de a ɛne ne ɛka ne sɛ bosom wɔ ekɔ awiɛ na yɛnte aban ka ɛwɔ saa nneɛma yi ho a yɛne yɛ mpanyinfoɔ ɛbɛtena so na yɛtu yɛn ho fo
Okay. Enti enche ye kra na ye ne members yo so small and medium scale contractors ekokobo enkomo. So na omo udi nkomo about unpaid sika bi e was ye de ma wo mo coupled with mo so mo dia mo ken. MMDC for so kra no omo suma ban no omo wa ban ni mu no. Bebre no anso akatua enko. Common funding so a eno so was ye de co district no. Eno so emma hunu aban ne mobo kakra. Opening aban de mejili say yehunu mobo anka 7% no frank yange. Mejili say last year ya announce so 7%. Oya esi manu mu. Na ya brebre anu kakra o munya botre aban so be say. Enti yehunu aban mobo. But a group brand say aban so etie yen. Esan se sabi se onipa no a woni no eye yi no se wan fi akoma famu anye adwuma no a adwuma nkoso enti ne yesese yenhwe sabi akoko atukosia na akoko no atukosia na yenya nkosia di na yenya nkoko mafiri mu no se anhwe sa akoko no yi no ankoso anto amayen na ye konesai enti ena ye stresse aban ni yen insie nkonya na yen nisa nsemi hu nkomo yen de ye open TUC secretary general Friday o kan say kola no enye 20% na 20% na wunya ahina obenya me did say workers of this country are so generous say you're ready say aban engage na ompe bibia e de be mitigate suffering no anu keke eno an yebita. Okay. Enti mo de mama no up till a year ending of this month won. Na tell say afi no ye bu mu ye do pepepe. Tu hona o meka bibia na tell say jabe tia no ompe so biti enti na afi yenso ya pimpini echi na ye tue hofo. Okay. Yera ma ye nase na ye nyina ye no nsuo ntwen opa bibia ni e besan ba biom. Me da se nyado. Enti yani General Secretary Ede Emma Teachers and Educational Workers Union TEU of TUC Owura Mark Denchra Kranche ena ekotwetwe enkomo no e ba cho hwe wo mre no asimaduo ni pepepe na abo apa no pa no nkron ho mame mfa sedan koma ano herbal bitters ne capsules abisuafo yi wo mo ba yo ma ba ebo apa omo anakuku ya ajo ma brabo aboso omo sisi yo omo ya omo koto a omo tia tia mo obi ya te so omo koto enu achi nso enamu waye mre wo mpem be ma oba ebia akona wo so onyama wo yere ukunu no eno nso so ateko enamu nyare wa ahodo akosese bi wanumu ato a untumi nidi wakoma ene wanya ohaw bi wo ho oba wo kwafichiro bi ate wo nka na be ma wadwapade ne na aka komu a EK Asimim Drug Store ehono no abekọ ubenya ano herbal bitters ne capsules ne bi ewo ho o wa achim odan Old Town Zango hono mo a ana ukọ ba bi bia ye tonton abibiduro eno so onsa ebetumi aka bi 0541210227 0541210227 eno no ye number wo fra onsa ebetumi aka aduro no ebi na Samche Enterprise no se men kan kire wa no pay se ope baabi aton ope baabi akoto cement e de akosi wudan ana project bi na wo ye na wo pe cement e de edi dwuma de a me kanfo eye Samche Enterprise ene de ama Unisem Cement Ghana eye cement papa Samche Enterprise atotomu a kwakosi se bi de aba aboabo achim wodan ofuasia yibi ene ne mpotemo ama enei no upe bi de adi udwuma oba ho a wonsa beka bi ebia na won so so opese oba be fa cement ni koton opese oba agent nso a eno so so oba ye be ma obi no akwa koton ne kama 0243583190 0243583190 eno ne number of fry ye beje so na nkomo bi e wo ho no yetumi adie
woyɛ mason na sɛ woba bɛtɔ cement no bags no bɛboro ɛyɛ aduonum nso a yɛwɔ akyɛdeɛ kama a yɛde bɛma wo ɛne nti yɛ na wahyɛ ne nso de ama me nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ yɛ benada ɔkyena wuku ya wɔ yɛde boiling issues de bɛbrɛ wo ɛyɛ na watie bi boiling issues no mu amunim mo a motie first and second editions no mu bɛdi adanseɛ sɛ ɛyɛ dwumadi a ɛyɛ kama paa ɛyɛ na watie bi ya wɔ da bia wabra anwummerɛ nɔnwɔtwe abɔ kɔpem sɛ anwummerɛ nondu ɛbɛbɔ no yɛde ɛyɛ boiling issues ɛna de ɛbrɛ mu ɔboɔbo firi amanfo kotoku mayor ɔbɛtena ase na watumi ahwɛ atoto nneɛma ama nneɛma nyinaa atumi ayɛ kama paa ɛne nti ɛno nso ho asɛm ɛno no ebia na utie me wabie adwuma bi opɛ company abɔ ho dawuro di ama company a ɔmobɔ ho dawuro nyinaa no wasan ɛte so mfasoɔ no edie ɛyɛ ahenkan fm ɛna mekanfo di ama wo yɛbɔ mu aha no mu ewiase afa na nyina obi ate yɛnka sansɛm panin sɛ wo din a ɛna yɛbɔ bibi nso ne asorobo a ɛnya ade a ukotokro ɛbɛka ɛsoro de biara da ɛne nti fa wo ntoma bɔ yɛ dia no sansɛ yɛn dia wode wo ntoma bɔ yɛ dia no a adeɛ no a wotɔn no wobɛnya so emfasuo bebree ɛne nti wobɛfrɛ marketing department no wɔ 0244290093 0244290093 ɛno ne number wobɛfrɛ no yɛatumi agye wo so kama paa happy birthday ɛnkɔ ɛmfa ɛma Foster na wo ha sisi ya wo nkran wo su wudin de kwadwo wus we wo hoyi and your birthday so happy birthday and confirm our live to be 93.3 and beyond and then so NDC kane Ashanti region na ono na oye youth organizer Buruja Jemfi and your Buruja Jemfi ne birthday so happy birthday and confirm our Buruja Jemfi live to be 93.3 and beyond. Michael Ban and then also the bass Michael Bass also na your birthday sanso so na Joshua Nana Johnson and then also birthday adwoa say wa also say ene your birthday adwoa say wa and finally no Nana Kuya Papa bi and so say ene birthday enra na your birthday Daniel Emmanuel Akese also so na enra wo birthday so belated birthday going out to you live to be 93.3 and of course and beyond and Ohima Linda also so now say enra your birthday mate belated birthday enko emfa emma inti birthday for no wo so ho asem no na sanya mu say Tuesday bi ye no enen so ye won komo ho no mo ayebedi ye wi aye be ma kwan na so ebrebe mu a wa ba mu bi na ya toa so kama pa. Happy birthday once again going out to you James Adechi Yevu. Today is your birthday. Happy birthday. Live to be 93.3 and beyond. Ade bi eda wakoma so nyankopon ema wonsa enka. We wish you well in all your endeavors today. Abusia 25 minutes after 9. Pebibi tum na yentwi ehomra ye ba ne mfa de akanto aso. MTF MP3 dikatie we. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Yempe we masa yempe enyum fun we ade atum yempe yentie penyum papa tum masa penyum papa tum defi yempe we wie na dwuma sa anwum na wie na dwuma shatawali wa kache mi yento aso oh the way be cool me heart
woto ye mrade ese ye ma otumia o me yimu be ye de ya brabo be ye fefefe ne nupe no ama ya pa be ye bie ye pro nyama ya kwa be papa wo sikanso ni medi hia o okoje si jana wa braye onyono amemu oboni esi konto bo hini ye hu fitempo a ye se koko ona wo be kasem no ya hye won funu mu ma timamufu na ye pray dollar bagu sidi timinto drobo ayede Gavin timinto 24 kwanso so awon timinko kakra ye bedie su boys ye timinto kenye sampi na manmo kwesi ya re hunyu dina ashe makume mu mama ye enti se kuromu ayeshe pa na se DC ono no air represent president ewo ne mpotemu na ono akatua ma na wo contractor a wo prapra wo besu ache kakra wo besu ache kakra etua de umbetua wo but wo besu ache kakra because DC no ono so kure be sinsan krata so de ama ono no sika ma o bra ti say asem na ye kan ye serious issue o e very serious o asem na ye kan boko za no enya boko e very serious issue enti ya besre obi bia wase o release sika no e ma obi ya nsa kan de mo release because Ghana has sika wa ha say yetimi etiase say 25 million Ghana cedis yen sign fan konkosi National Cathedral. Me I don't see why I was here starvy DC. W yetimi 25 million here the koshi National Cathedral ye the kosi National Cathedral no enu si wa mfa duane meto obi ateburu so no ye se kosi aden ya ye si dia manyankopon DC the sika ma MC akatua ma omuso ntumi nkasa ena hyehyɛ omo ho no phone mamba akore de ono ofaya de ono apala yo won se yenko kan kira assembly members no se wawu ekom waku no eye serious tasisu mesin fu esu drivers isu omampani so se sika so enti ebisa say ehemfo na sika no so no ehemfo a ana yanyini say amamu bone yanyini say amamu na toro agene amamu na toro ana ehu ayi ade na si esi okay enti enranso meeting koso ewo Bremu Central Municipal Assembly ema aban awura a wo ye mpotemu hanomo enso so any assembly members no any edom we betwa hia ho no bon komo kobike no wo ho oba betena se no abekirikiri mu di akire yen meeting ni se ne ye koye abekirikiri mu kama di akire yen na onim se cathedral na ye kosie no na ebi mo pese o mu equalize se an ye nwane mu muslim fu obesi wo mo national mosque no Ghana ban edisika ko shemu nti sa ban ni disika be she National Cathedral ni mu a enye hwe eno na eku a eye ye nwane mu muslim fu ku ye from Komok almost say hwe coalition of Muslims Muslim organizations in Ghana almost say how could you government mame kwa homa no so na yenkonkobo we yene Alhaji Abdul Manan ekotwetwe enkomo coalition of Muslim organizations in Ghana or a member opani oti yanka assalamu alaikum
Wa alaikum assalam. Na bibi e koboko de. Ya koboko. Ye de Awurade ase. Na mo kire se wabra mu si National Mosque no. Ghana aban amfa sika 1 cedi kura mmeboa mo. You. Not even a letter. Not even a letter. Like, how do you explain this? Because all this while, no, we are being told to say government contribute here. Baby. And this Government can contribute pay. So how do you explain to us? Government to the enka. Government now one contribute no san demoka. The enka pa. Ada obehye mo boss obema mu bibi no wantua. Baby. Government for ya sase. It was central, Accra Central. And Enumpo Grano was up Bubu. Yeah, sorry, dying. Bubu, you know. And as I said, would see the same authority than Miami Bois. Idea that's supposed to be the case. Government, yes, sir. So, you know. And one my assassin. Assassin, I'll buy a book, a ball assassin. A ball assassin. Mina make a throw. What a na assassin away. Kaukudi, Sabrano Pokrano. You can't even go there because it's like no go area because Obia when you Kaukudi give you the description. And bola, it was a rough exam. And government demand. Ideally, government are taking our prime land. We're not supposed to compensate it appropriately by giving us adequate compensation. And yes, as an uncle, and can say, oh my, what's the Asoidano or Jugu, you know, so what's the my boy? Okay. But that's not what happened. Oh my, as an uncle, and the government being cap. And at appropriate time, we'll come and respond to that one. Okay, enti se obi me ba o se obi ka se ase dia mo ye eye politics na mo pese mo de ade ne de ya mo be da yi na no because all this while no ma meka se aban na contribute e na afei na mo ba be kan ya mo kan. What do you mean by politics? Need to explain that. What do you mean by politics? Obi akotena our program so. And what can't Asema Ayano so we respond. And I make her say, and young one do because looking at me, looking at now, I'm also more response a day, but the timing. What can send you on Sunday? If you are expecting us not to talk, I'm not talking about when I can semino. Some mosque musi yache, Anna. And I miss one cadia, we are peace loving people. You understand? Now you say, Bibia make up papa and you trade. And we just we let it go. And so we didn't want to bring any misunderstanding in the country. So okay. And we've been quiet over it. And if somebody wants us to talk about it, we will talk about it. Okay? How we definitely have to talk about it. And we shall continue to talk about it for the public to know. Say, abide the anchor. You understand? Abide the anchor. And they shouldn't come and provoke us and incite us. Oh, I see. I see. And you just say, more just say, abide no. Ekra san demoka but mo de mo ye sem asumdwe nti mo nka ho asem but o makofa abadia ene mo dan mo kakra pereko. Exactly. I see. All right. My nas ni fancy hana mo bibia ya besan babiem. Okay. All right. Enti yane Alhaji Abdul Manan ena ekotwetwe nkomo no Coalition of Muslim Organizations in Ghana. Omo kire se omo National Mosque no musi ye no. Aban ka prekura nka ho. Aban kura san ade omo ka. Ni oma ye ni tukura ni tese ni opani no no ni CEO Edema National Cathedral no wa be se omo bufuo enti aban kura de ka aban ni ntua ne ka omo bu afu pa hey Edin Ghana oh Debbie Ghana emu ode tu oman ni mu ode
International Cathedral na no so ho asem no agene na we kra de why charitable enough ba ko amene ne kasa enra no ono de na ne bu afu papa o se opani no a oda wo mu ano no oda National Cathedral no ano no e wo se nimu ya oba no ba be pa chewo sa no ka but we every Ghana Police Service ho no mo ma men kan fama o kire se enra ne ekoso e wo Asante Mantemu no police fo no ateki action na omo action no ma teki no ma twero so krata de aba enie ma men kan enfama Ghana Police Service enra ayifo no ana me kasa police fo no egbowura SHS school mu SHS ayi kokan bi huna mane no SHS police fo mua terrorist fo butu ba bi hwemo modi mani bi da bako so yom so no senior high school maari wi ele mo ko tutu tear gas yagu am so IGP ateki action me yemo na baso action na wa teki no krata na ode abayi enye o kire se update on disturbances at Islamic Senior High School. Deputy Regional Commander Mwasinsan krata ni munsem nie tie na me fanse wo o say the Inspector General of Police IGP Dr. George Ekufudampare led a team from the police headquarters to Kumasi immediately following the disturbances at the Islamic Senior High School. Into what I see IGP enyanti yene pe wantenase nkran en wone ne dom edo mani chire mu suku mu hono mienu. The team met with the school authorities and visited the students who had been sent to Sontreso Government Hospital, Kwadaso Hospital, and Konfanoche Teaching Hospital for medical attention. Some injured police officers who were receiving medical care at the police clinic Kumasi were also visited. Enti said ye krata ni chireni IGP dru hono ordinary chire mu suku mu hono mo ekokohwe ese eniema tesen wo ho ni mpanifo kuhia ye obi ye na osan bo anan ekoso ntreso aban yare sabia kwada so aban yare sabia Konfanochi Teaching Hospital hono mo school fo no ye dibi kugu hono mo na mo yare hwe okohwe wo mo enya school fo no nko ho na kwan ye o na o chese a police fo ni bi so hono mo so ho kan ye wo mo so no mo ewo police clinic and ho so opani kokohwe wo mo miensa. Most of the students and the police officers who sustained minor injuries and were taken to the hospital have been treated and discharged. A school for no dodo any a police for a woman who kan ye no ye do mo kwayare sabia se mabubu din no emprempren ya me no kase wo kire se won ho ato wo a ye yi wom ekofie enan. Police investigations have so far established that today, that was yesterday, Monday, June 13th, 2022, some students of the Islamic Senior High School, Abrepo Kumasi, took to the streets and blocked sections of the road to demonstrate against frequent motor traffic accidents in front of their school. And into what I say, police inform you more my say, Enra, a school for no Islamic Senior High School, no, and no Kumasi Abrepo, your mabini said there be. One when you move on, Mariana accident to TSCC hopper, and into omo yo yet their children for say omonshe no money be being fan enum. The police responded to disperse the students and open the road to normal traffic flow. The students pelted the police with stones, and the police used pepper spray and fired warning shots in attempt to disperse them. Into what I say, police forces are no to mirika ko ho say there be a school for the mobile say mo pen any book and any madam for demonstration the munya man penimfo no kurom ombeye mo ana mo sembe de any police for ko ho no mo ko true eye pepper spray pa sa spray no e makowo mu no ko wani ana de ya ayewo ene so mo ko tugu nkwala yi so se na be ya nkwala no ombeto mo ho ase akọ a school for o ma ho de ntesen senior high school e mayoa Insia. It was further established that even though nobody was hit by a bullet, the police handling of the incident was poor
and fell short of our standard operating procedure on crowd control. We must say as good for no, ebi mo ko pap a police for ne bo. A police for nso to pepper spray ni gumu. Eno ne yefre no etru mako. Ka wani an bibi ya ye wo. Omo tugu nkwala ni mu. E ma nkwala na so ye hye pa. Na so omo kire se obi bia ne ho no mo ane ho kan ye. Na eno na omo kire se ekwan a police for no fa so asa ade no omo ye no. Omo anye ni ye. Omo kire se bon kan police for na de omo a etwi omo ho anim no. O se police for na anya ade kra. It is a meti ha no ka kire o se police for no dwuma mu di ye ne nso ani a. Na je se have been charitable to them. 6. It was further established that even though nobody was okay, and only in Siama Chirimu 7. As a result, the Deputy Regional Police Commander, DCOP Mr. Kwesi Akomia Apreku, who was acting as the regional commander, has been removed from his position and has been interdicted. Asamna 2 other officers, ACP Mr. George Ankama, the regional operations officer, and ACP Mr. Alex Kujo Akwa, the Swami divisional police commander, have also been interdicted to make way for a thorough investigation into the incident. Inti ahonso mi chire mu dia chire wa o say enam sa esu ne banya apolisifoɔ no koda na die ewa Islamic Senior High School ninti opani a wono sa abre no wo hwe chire say regional police commander na je say opani ni woni ho pani pa na no wo ho no woni ho we be ko bi na pani pa no wa hepiti takrema hunu ni eba ndi wo pe ba bi fa yetu kwan ema opani na baba ye acting ene si asem ato no no na ono na ye Deputy Regional Police Commander DCOP Mr. Kwesi Akomia Apreku ena me no ka say yesi ye yina firi ni dibre ya gine dibre firi ni nsam eno achi ya san a interdict no yesi won tena fie kakra nsa ye hwehwe ni nsam mu enye ono nko a enipa mienu omo so ye police officers ACP Mr. George Ankama ono no ye regional operations officer na je so on edi dom anim kodi sa adwuma no ono nso so ya gene dibre anase ya twena sensan ACP Mr. Alex Kujo ono no eye Swami divisional police commander ono nso so wate atwi asem ato no ya interdict no se ne be ye be makwan amanhwehwemu atimi akoso enwotwe. The Police Professional Standards Bureau has commenced a full-scale investigation into the conduct of the officers who were responsible for the police response. Enti a police no in charge of a police response that time or no. Almost so yes, almost show me no emu. Enkron police clinical psychologists have been deployed to visit the school to offer psychological support to the student body. Into a school for no enam pay dimayaw no ama omo adwene mu aso omo anya how kakra no yesi a police form penimfo ya omo ye psychologist no womo ne womo enkonkodi dwuma ne krakrakra. The situation at the school is under control and calm has since been restored. Into omo kire say sisi ade oko school ni mu a school no ade kire ekoso obia ekọ na dwuma so asumdwemu a eno nso so ene krata omo de aba ne nsa hyase eye awura Grace Ansa Akrufi oye Chief Superintendent of Police Director Public Affairs eno de krata e de aba abonten enti na che say atututu a ekọ ewa Islamic Senior High School Kumasi Abrepo no anamuntu a Ghana Police Service etu edi afa ho eno no anamuntu ye omatu enti ye nkasa biom eye omo ayade ehwehwemu aka no nso omo nkoso anhwehwemu ne ebekosie omo meka mu asem emfa enkyere yen ebraso ye ba wo ho ama won so di bia baba beto so ensem no de yaka bibiri no a ebraso ye ba wo ho obi asende dot wa sende dia be ne den we say endra na ye me birthday Madam Jimaima awo AEA Memorial Academy or say staff no we show a belated birthday. Madam Jimaima, we show a belated birthday.
Yama omampani kasa ne yama okwan ne bremu mu amo freba no 0201944485 and 0554820910. Omampani kasa MP3 TO. Fellow citizens, you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me ba cho ni be bia kase free. Oboba we woni be ma taxi driver be gwani. Be gwani ntio. Oboba na no pay den ya me se anka na kwani so pre galen. Oboba o hwe de ekoso wo man Ghana. You think say won say enti ye wo leader e wo man mu ana. Oboba o hwe de see and dra. A school for a demonstration, omunkuta pen, omunkuta ba, omunkuta she. Oboba just a speed ramp. When me say be papa bi say speed ramp, adanya ta e kom. Oboba akoe kwa kan yeden. And for then was anka moya fabu. Oh ya say, ye baba ya mamo. We ye tutoto. Oba we na ye kafe vigilante no mo kaso mu no baba yengu no. Ane be bri e police service oboba e ye protocol na mo de koye. Ami free wo na me na sena cathedral so. Oboba Ghana ya COVID-19 a titi ye nyina ya kanofoliata. Kanofoliata adana pandemic e dey am man Ghana. Ese ku fodo e na tin say kanofoliata na ode me be kwa akofum ma na ban be we ye dia. And then dia so dey na ku fodo me ti show sense of be ne kese. Okay. Because what you just oda bi oboba tell me ba. Because national cathedral odo sakobo o man fotuom. Ah Ghana for nya we mlase be for nya we. What else was there could not simply what I said? And then the natural access, I want you to be to the car man. Oboba, that's an effect here. Scabbard at the bomb, my canon. But Oboba, at the year no because the year the me also, what Ghana, your problem in you know. Maybe welcome when you work in pay. And then I'm going to see Ghana. Yeah, that's it. Obi into us so AB. There be me ba cho din be akase free. As a friend you soon kase free atimu nti. Eja usu enti o. The Ghana Police Service say incident ni si school mu holo. Ometima hwe na police fo a sebe ekodi enyamla sem we no. Ometima twoma so. So omitimi say man a ku bin kasentia a police fo. The tosu mi no. MPP for na sra Congress na omoko no. Ya papa akomikifi. Sebe on resign. And nomination is in the inquiry. It's motion and a bia no obeba. Me pa cho omo date no mo de buy na de atwam. Why date na Sunday na last day. It say one kwa. Ai one kwa na just we dey je fans keke. Yeah that say. Udin we bia kasa free. Eja. Wala police. Nyame adumu Eja Prince. Na wonso e. We kada go you. Oh, there be pie. Untimi pie say. Yeah, was a dem untimi pie ne credit nso asa. Oh, wa ban pa wo so na udi hia say. E ba che udi no bi okase free. Hello, Oboba. Georgia. Oh, Oboba. Georgia pumbo ko de. Oboba na fe de bi boko Oboba na fe na min shaw. Amen. Na min shaw chama agency ni min shaw chama mumuni. Oboba, big one ni ali ba bi chiamu. Bed man so come. Oboba na fe Oboba ushe Ghana sisi ya then the say IMF ni yenko IMF ni indications be na okwa ye de be ma men fa ni pejuma men tia ni paka men yesi na sisi a de ye womi en say IMF conditions a ye kum Oboba aden na mo man yenka no kore sa o man no ye ka no kore wo mu a na normal ayoyi so what I say enti mo man yenka no kore e wo man ni because say the normal ko wo man ni mo Oboba ye ka papa no o say man no o say o man no so you see the national cathedral our finance minister statutory payment say we ye what you when na mo me hia de amfaso ni so ye emfo bi a one or so oni aso dan obompa e ti so ko si national cathedral and one February me so bi a table so e no na say the about we aye na priority na ale na mo man yan ka no kore say about we disappoint say na me blame wo mo e sa like ko to abama sa aban we because e ya aban and ade bi wo ka se Oboba say man so makuma mu a me ka de aye ni fa yeah that say bebre na ado yan so ye ko no ya ugina he
Because the bia baby obeji na wo ye ne ko bia meti allegation we chire me pa cha unzu di ni baby akase free wa na sama eja wo mo no ye ntie we baba eja amin shira amen ya oba fidi so a tibi kasa ma obia tine ho ase iye na me mo shira se no bodi fo dia ajepi ayana ambedi fo no wa ma obia so wanyana ko kakra no pa kabisa apati fo no yafa ni ni yanza mo ntutu ayeni ya ase o ma no enye ina ya gana ko obi fili babi no ni ani aga ko na eni ya ho ni kala bare ya nam ko tutu ya ga ni ya o mo ni mana o ma na nesba katiza no ya kan o ma pari ya senara to bi ni tunu fo ya wontie na onu na se odi benya no a enye ye e se o ba wo se o ma ya discussion o ve ya sikayo o a ke benya bi adi ya petrol nwajuma enwu bia ajiaku ni be de na ye okay yeah that's say ofade a wode aba no no anopai me ofa bentel o odan kwanta mama wache megidi se umpu mboko de utie me pa me ba cho odi ni be akase free obo ba nyango fo nhira wade nyina ba ko pe bedman achimo dan o town bedman yentie we yo obo ba mami cha began adodi a ichia o obo ba wode asema ba pa ai obo ba je 11 no mo se ntuma NCC Ghana na mu ade ade katiga na betuma ade ama o ma na yeye awurade nyame edi ayeziku nu na yanko bia anu achi ne hu ade ni ya na sa hede ade obo ba se anuamu wo nyina ye wo gold ye wo diamond ye wo timber ye wo bibia wo man mu je ya sa beji 11 atoso ya si dabi 11 kwansa ansa nyi ache de aso da na betuma ama o ma na yeye awurade nyame obo ba ya me bompa 2024 wo Ghana pa dia bomodia 2024 yen chenkofo we se yen po mu fu o man mu no mo ma ho kira ba ya se obo ba je uti ala gba ade ba chine la bia sa tu o to credit ade ba chine ya se ade asem na e ba wa bia se obo ba je nyoma e ko so nti eye Ghana for obi anfa ne ho ade na 2024 inshallah obo ba oni nyame adwuma nyame enka won ho we si e frɛ no o say Kimidis o kire se good morning o na media mekoso aka billboard na ebutubutu achim odan market no ha dwen pa empanimfo be ya na akofo owie ni kese de abansa no ma be ye ho bibi ha dwen e na o sen kire se ni a policefo no ye na ndra ne de na enye kra but enei ni a omo aye no eye e ba to din be akase free Prime Minister Hana me kase sura no ma ase ma me Hana ye ntie we yo for the Maya the papa damage Maya de she obi akwane na makoye yi mastre omo ntianiko woni na nkrofo wuram omo woyire emma omo ntianika wakam sika puduo we so mi di kwesi ayi enti asole na wo tie enu ababu aye udu asonde ibebia school ma asonde awo ye preach wo radio so information so enti yante ya tipa enti se ade na omo ye na omo di sika na omo ye na rough no omo do omo tira ho na 2024 no me say omo very musu poto okay enti muni nyame nya dwuma nyame enka nso ho ene ye be sori so am the voice of the day ne be ma won DC ni de na me de pa e ba cho udi ni be bi akase free wo ba eja prince akwasa ba yi me say so ube ga video so na hano aka bi 2 cd go to the net you na go credit no so wo ba you the hard to do one in Japan so then the phone the fortune at na communication ya no ya discipline egu obi otu nka ho hwe something mama say jama pro na ni pa o so yi na kuma me so be ya ade abuwa party na wo se umpa wo ka tell ya ja tell baby se ya ya te you should do me papa owa ba
Ebefa. Yes, Abanisa, Christian, and before the communication, almost with our show, what that Yaku, I chatted Yaku. Yeah, that's the next part of Robert. Yes, Papa for I do know your Mutomo was. Omutomo was a na. I don't know if you idea. Is a ultimate shot up a and the same thing, Charles Zogunu. Sasa kati kukola pa tiyesanka. Omuya kwanela, omuya bonze, oma masalachi. Oh, oba asem kanyasa dia you. Omuya kwanele ni mse bi ombeyo. So omuya, it is omo ta o so ka ta mbo akwedu ha so na so the police for number ho. Omo de omo na mte se di dia no me de kaba ho. No be take na amaga se musika sam. Yate. Yeda se bebre eja prince dia ono so di free achiase ba ye eno no na voice of the day amedi jawo tie ema yen Chief radio bo kompacho nya ne dia se bosome frɛ ho assembly members wo ho o mu kyerɛ sɛ o mu na ye frɛ bisa ne nti ama no aba no so o so mu hu me Chief Mbacha nunti na mafra wewe. Fatu mo nzi mawu. Na say DC command na man I aggressive say ya na wa we party communicator owo nu be yeah dio mama fast na nkobo di an kan kwa me yebo a adwempa hini Kofi Mensa Kobi K kwa me Asante and a Billy man gajaji kushima ni me kona me waja shon offer me all buoba ofuri abanfo the commander general instruja bakwa yaka kotoku me yoma besom me kotoku man me wie me ko me de bia mote me nkanti me nwuye this no na eche on the wewu o te ka tro me sim wewu Ghana mami sumanguru you know what you show Manchester key no sumanguru you know what we I was yani ekoye now the aseda e the amera de na waboya baso the anko yi so no atwe adwesi so no ate ase se nipa na efum enipa na deche so ate ase ye da se bebre yes also ye di nwumedi ahodo aka e the abeto ato so amamo yanko ya adoma wo kina ye be se na hia ye de yengu ye ete ase obeti ye nka wo kina